se onwunu adwo damframam asesa awia na se wa sabre de onwunu atɔnso eno ti ye beka tra drobafo nyina se wo hwe no nya hwe ye se wode ye mamenom ye papanom ene ye nuanom ene ya dofonom ebekwa akoduru efie dwo na yante atenkaboni bia bronya bosomia etoso enkron ne da etoso aduonu enkron enene 29 September 2023 kropo twedia pon aye biafo okutwa nso ne na kanso wono ene boss adai na me ka kire wo bibia se no so abapa nsima edunum ewo dia santeman agiatum sompa Asem Mpe Nipa wono no wokodum asamwa wohwehwa fidie matromo bidie ekope bibidie Asem Mpe Nipa odudo bibri Asem Mpe Nipa yaba na yaba kansampia ne kampian eyasam kasia papa ewo asantemem na meka chwo bibia se dwumadie we na asanteman agiatum anoti odofo se wo pebi atie na wo pebi ahwa na wako social media handles na so Facebook and YouTube no ya krado ya ready ayade ensempa na yade ebreu aha ena bete empaninsam ene enkomode enoti Facebook no aya Sompa 93.1 Sompa TV Ghana sana YouTube no so aya Sompa TV na wodofo ye ko Twitter no so aya Sompa TV Sompa FM na me kanche obi bia se wotwema na fidie no na won kanche obi na obi so en kanche obi se Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba hey adigade abakade kumasi jom kansampian ene kampian omra samwa empom te say Oforisuo nyankopa daroma bibia bokode bibia hye noki atiefo so ye che obibia noki na ya wada se de omagye tata bedu sami mi se wo kyena so nyankopa be hye ne honi manyam mo kyena so omagye tata noki ami aye de wiki akwawe bibia kama ya noki pokwa bra bibia boko bla nyame adawroma ye koye asundwie ewo fie enam so nyankopon adawroma ne kanten krenchi na eboye ho ban etwe ho asia na basa so dan so teme ho ye papa bibia ni wadawroma okay ma mitia bibia boko Ofoso be ma nyame adom bibia hye na ye gidi se ye tiefo ne yahwefo nso no obi a ho yentini bra ya sha se de nim se wono mo kan ye ho e wo Facebook YouTube Twitter eye online so se be ye dwumadie en kakranka ko mbe som ne yetimi de akwa awie ye pente no kaja so ma ye yaba ne de ne yaba betwa agufo what ya bedwafo nka Osei Aboagye watemenka anwumre ya kado ya ready Jesse number no so eye Sompa TV ene Sompa FM ena wotumi se ye dwuma Jesse no a ene ya bono ya wada bia no ye behie Jesse ya wada bia no ye behie Jesse na omanfo hu se ye no se ohwe ye ya husuo no a Sompa ya husuo no a ye kala no eye kokko ene akokko sade me catch you say ye ni abre every say ya bible soma santeman Sompa ya sum wiase Sompa na ya son Ghana Sompa eno ti no ya taade kokko no eche say ye ni abre ne ye baaye eno achie no se wo som Sompa na se ye ni sode a akatuapa ne de ma wo eno ti akokko sade no so eye sika akọ ya taade no asechire na me ankire wo no na tuntum na demu no so no mama catch you say ewiase no money is in the soil na che say asase ase ena sika nkasa wo entiyan ye kura ye tu ye sika akọ no tuntum no TV no dem no eno ene asase no ya satade no na machira ase de acho no eno nti ye yatade ye hyenye si yenimase ne akire wase no ukọ MC ahwa ima ebo adwuma sa ena school fees wo ye na from the doctor slash and cancer na send o mizu ho mizu en wo ye adwuma na Sompa adidie ene ka kire obi omso ayi o mafam ade sa ena kwaba jase sempremu woni David omso TV ho de
omo so no hono no omo position omo bo kama to ma dawroma na abehu ye kasa fonyini so ama enwoma akonkan Kevin oye ata Kevin no oye ata ne hodwo se sa akoda no ontia from kra na nwumira mi bonkum hene de ochichi fidie mfuruma ede ema me eye nana ya mensa abrampa wota frija oka producers no sa na woyoko ba kwaku yeboa eka producers no na chief executive producer madwumadie bema usu kankan na dawroma na wahye dwumadie na yenya bi ede ebrewo na wodofo meka cho se enne babie ye nenam no ya tia sitimpomu a ye kwa no yafutu sem mede ebrewo no dia mede atoso na akono pa ahofe wodofo se ye ka se ahofe a eye adie bia kire se memfa de nenye susu de emfama mo memfa memma ni enye susu de emfama mo na nwumire se memma ani twakrudu hu sebe praduasa wo ba bia otumi kasa ne ho efe eno ti se ye ka ahofe a memma ye nipa bia wo mo ani hu ade na omo so ena tumi ekamfo nyame abode se we die efe sa kasa we wontante emfamfiri emema ho na ena me kan kire wo se na nwumre se ahofa nyame ede ama wo no wodofo tobo ase ahofa nyame ede ama wo no asem wa metumi aka cho na nwumre se tobo ase eniwa hofa echi Odofo aboa papasrada anase aboa wowo da bia na asem a woka ane se wono de ne ho efe anoti akuafo no ne mebe ya adwene se wowo kireben wowo no wo hu nipa na wodandan ne ho ene obetumi ahia omprenum prensia ne nyina ne se wo se ne ho efe anoti wode ne ho ekire anoti ene se o ya babawa se o ya brantie emma wa ho ofe enadao onofo se wo ma wa ho ofe edadao se kim obekwa akodi baby foforo ma me papa enasem wa me kan ahofa me kan twafo baby bebre enya wa adwene se wo baba na wa wo no no ubedidi ne ho esa na ho ofenti ma me fo no bi pesa esa se ne ba no emema hunu na ni twakrudu wo ne ba no so nti no waye na adwene se ne ba no ho na obedidire akoda bi otimi se wo bosi pri esita akwoto ne buase wo wie yase a sabia ku sabia nyado se wo hwe no na hoso yie na wonyini ema ne fie konkan a sabe producer ko benya bema bia ne nsem wo bie na kwa wa no ne bia so abusuafo so nenso adie be na yehunu esansa abusua no esikasam wo fom nti no maame no ene papa no omo baba no adwuma be na akoda yiya da bia da omo ekase omo baba no na omo akonhoma wodofo ena nwumire se wo ma ho ofe anadawa ka wo betumi anyini no ya panipa ena ho ofenti no enkoda bebre emprewanyinsen na ato wo mo ewo kwamu sentia mani abre wo ma no so ene se ema ne mpampi no ya na emema ta kanfo won se wo ho efe enuti wode wo ho ofe no ebedada mema machira kona yade bi akoche wana enuti ma me papa mesra se enkoda no wo mu hwemu no se duru ba bia se dia akoda no ni nyina so esi eba no se dia wo si enhehem ete se ewura foforo a ensuo ato agusu a eba no ma me papa se ya nhwe sa akoda no yi a no na nkoda no emema etumi to won mona no ena nwumire me ka ho ofasam akire wa amafo pinu adi won ho ofachi ama ne mihu yanka aba wo mabrabom wo mo koda abrem se de no mo nyina so sitie no
seka omo ye abofra biem ena nka kasa mi hu yanka ebeba won tachirema so eno nti wodofo di asem ena wo ka kire wo baba no a afei ena wo duru ne mpani fie so no utunofo ama nafhwene ho afri amamuwa ne ho sede ebeya wo betumi ayire ne ho akoni suku utunofo afri mamuwa ne ho sede ebeya agoboni enkom na adwuma ade na kotum obetumi asua se ye mayani akoya mama ne ho a ma me kababuo ye pa efri se wo ba tabia botaye ne se obehwe ne ba ama ne sia fifi na daache wono so hwe no ama ne sia tutuo ano tie nhwe ya ho ofayie ema ye ni ya ho ofa chipi na ye musa ye mpanifuo ni bi se wodi wa ho ofa atie no eduru baabi a wa ho ofa achi wone mema enyenyenyem na wo yigu no ye musa se ene wokọ awade no ema ho akọ atwema wo mo amene omosiko hu yanka eya ho ofa ono ti bema na ema atuagu so a mo se ho ofa no ye kanfo duafro no na ye kanfo wa chacha ene emema ni bi address sima dressing no omu chei ededa omu kom na ma no eboji omu so ji omu yoyoyo prostate no tweo enkoda bebre mamu bebre na komu pempe so no sede na omu si ahemba no na eye kama pa na so no sede na ema bi atuadi omu akiri no afutu awawofo edema omu no omu antie amene sabia ku sabia nyado uduru nkranya omu na ebosu shanim bi adani kokenfo enya asem ketwa anu tie na nwumere mafutu sem amede ma wane se ahofe no ahofe entuaka ne mum eyesuba papa anu tie ma ye ni ahofe pi achi anya sampani nsi ebekwa antiade anu tie ma me papa wo bana wo nyini eba no ye besre se ni nyina so na wode ba no ye ma ye ni nko wo mo na ya hwe yie emema bi ema nkoda yi nyini na omatumi abababa ye maame pa na watumi asom abusua enu ti no ma ye ni ya ho ofa chipi se ekoba ne sa daachi ankwa ma bi no yen ene ebetumi abetire ewo abusua na ye nuanom ye maame nom ye nananom omoso abedan yen wa bra omaduru omompani emfie so eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo pokwa bena la ede Nyankopon se ne ya wada so de ache enua ba sara ko ba boutique ye chiawo ana madwa boshen adwa ya da wase se de bia se utie yen na o ma ya comment papa na enua keedu ye chiawo Jesus knows o se ye chiawo papa Oforisuo ohuma no mo Facebook no emana o ma wuro mu na o ma ko she tromu de gina Facebook data o moto no o ma power ye ho o munye kun da e be jota se e kun edi kun wunye bi because wo see so no wo twi hu fra wade anim e to be do onye kunu emana o mo she da yi o mo sire mu de nante no o mo fra wade anim o your young girl now what 13 14 15 16 up to 25 years now we start to share santa na awari no biblical marriage in offering the theology woman and man awari in kabo no the Margaret marriage in offering you collapse your marriage what say no what freedom a man do o ma hu ofachi because of amangubunu nipa biye ni wonu man ani di akire gada ha akabunu obibiye ni wonu ma na ani di akire ahofe eni kosua ene tusuwo na adwene akereke na nipa dua no atu ho na mon
na techrema no afa no nam ne sene so odi minya kam de pa manum eye ni kosua na ni kosua no ye memma said de na o kaye no eye memma typically 100 men I ani hu ade e ma de ni nko akiri e ma de 25%. Sompa FM e ma ni 25%. And ye ma de hunu ye o mo ankasa ho ntade e hu he edi se amangoburu no satia hey no obi atwam ase eso manfaso na se ekiki ni nchemu ana ne kona se na bodwe se wono bebia ye ne ye ka afie no se statise kokko no e betomu a eno no ye de ni kosua ne he amago kura hwa anye de na de makokko ri nyina mra ho enye the bright woman afi na ni kosua no kobrepe Yaw pe kwamepe na akoye ayensini enti ahofe wo ho but ekwan besu na befa so obemu ahofe na gina ye obi wo no ma wonya 50 years sabin producer o wo no ho abekasa akwa foforo adentia wo maintain na ahofe gina na ahofe so ye nyina ye tie sompa enti se okokoshia beba obi wo Facebook na YouTube Instagram no ro no ho a wo no kase wo fra wade ni mo nka ho sabin producer o gina himfe na ekere ese oto no because won kan wo firim hwan ne ko nya daja ko serepe ana no obi di betu social media say osere say opebema wo ye calm no natana usi so nya be mo ye kama wo share ho afina be pebo social media omba yo kwa o yo ba ko so on fa biem because what say no wo himfe na kase what say no aya poto yu ano what say no what develop ho what kill yourself. Enti wo ya baba wo ya brantia ese se o maintain wo hofe na no obi anya 130 years ana woman so anya 170 years. The past in China hono mu 130 170 but okofo mu a eja so no e wo China kuru o hwe padua su yi no wahwe no kasa yi no wahwe ne nante yi no wahwe na brabo yi afa so no ompire no hu ni dia na dwo ha no ho so wo se ni padua no eno be hu na baba wa wonya 30 years aka obenya kunu no na nefuna e kohwe kobo nefuna doa obebusa no no se mengoda na ne to asam separate. It is a better channel so pewa. Nenegostion or the who na torn by force no. Immediately nakasonya who you want ma na sabepa. Hule on ekron. Beauty yourself. Ma hunya fe. Jina wa bra ba ho feso ma ho fe nye fe. Ento to ho fase. En say wa ho fe. Oba bi betime so obetim obenya 25 years no. Obetima fa memma more than 16. Owo school kura ampo no SS1 no wadi kan break no ho class 6 eti wonduru SS3 na womla fie no ne wakola se nipadua no aye nwinsim se miankasa madam for prekase nipadua na sei wa himfie so sei eti wa ho ofere gida hene ofosio ahofe oba wa ho ofere mienu pe wanim ene wa himfie asa ndia didimu pai wa himfie se bema bo himfie na so ho ofe na wa himfie nya e hono so no eni kosua no ne adwene kreke ni pedwene dwane firi ho enti wo ba wo ye bema na se wo bese wo gina ho ofe so a hwe ni pedwene ye wano kasa ebetima ma wo hawo aba wo ni pedua so he wo nanti ebetimi wo hawo e da blo ni pedua ba titiriu ejirama maintain your body, maintain your skin, maintain your eye, everything. And we think in a maintaining. Okay. The shin ye said ye be ya what more for saying because of who offer a member do the chase you when none from what chase you fit any beba drive any beba or bid in a private car
obe pe no sa ne be kono soja ni be ba police obi abeba ba why na was you choose na netina maintaining your beauty life and bit imagine na dachi wunyini nya 40 50 years ya obi hia no so open no woro nwa ohunu se wo yo ba na what imagine na so me da so vozi okay obuna Samuel so fu me da say me upon you say I'm sorry okay fu so yan che atiefo na ahwefo na nanom ne ahemafo mo hwe megidi ye se eye se nyankopon ade efe de sebe efri nyame enche ne baaye na nipa bia se ne ye kan wo fa se mo de a megidi ye se pedifo kan se mi se obi apɛ bakwase agro nso obi ampɛ se obawo bi obi apɛ ne se ofo so se hwemu a na wo abrono bi so ana wo fie bi na wo na se oba sebe ne ho fɛ na ne ho ani kan wo ma me ne kura sebe wo mre amanfo ene boa wo enti yenti min kasa ne yi ahofe mfrim megidi ye se ye nyina be kasa memma ye be kasa emma be kasa but at the end of the day no bia se be ma ne konya oba Sompa no ba ne ye kama ne wo ba fie na wo be ka che na busuafo a de dikan pa wo be ka che ne maame ne papa se oba bi amatu na namfo oba bi amakohu no pa akwasi were nice but I need to maybe a suban on a refi you talking about our friend more a change suban na nu ya na sabe afutu semene no manoma bi nipa bi asua se no suban ye ma suban hu hia ye enso still kra na wo fe edi suban so nkonim e we Ghana eye se wo ye be ma se wo ye oba ene ye de no ma bebre ene edi gina so se be be ma ho fe oba ho fe bedum be ye kanfo saa na ye kasa sante kasa ye kanfo duafo no ye kanfo achacha e wo kwan bi so se na wutie ne ampa yenim utiri wete se strecha homa wani madabadaba na ntu awobi bibia wobi aka hwe yie ene wo box oberisu ama wankasa sebe obodi nankasa unim se ofosu madafo bi ka se oba ne ho ofede ompe bi wona kwan na wokaye no na nipa bi ntenase na yekoso abusansa kwabra asama okan de hwan na sebe mpreduasa ewo odaw na ewo sogu nanuma ompe ono ni statement say no oba ne ho fese oye be ma na ware na se wa nya abotra sebe de bia no besu agu mu edienti na wo kasa se ye mema ne yetewa ade amekan sebe ye mema mabo chenkupen se ye grupu sa na se maybe ba no baby twam a obi ku atimi dirmika Jack so bo bia watwam wan hu no ye dirmika sa no aso baby ateno se ma bebria betwam ko bebria betwam ko na no na mani binom ya na nitim ye ne de ye menkoa ba ye ni mo ba bi so ne ho fa ya sabi o cho letter to wo se onim de ntia ne ho fe na nso onama ba ma bi emfre no na kwa na ebebri oba bi wo fe baton sre oba bi wo fe ukọ nanimu a obedidi watam oba bi wo fe 7 preduas wo mu ade oba bi wo fe 7 preduas oni suban ni nyina na frafra ba no na nese ye tia futuo idia na wa ho fe wa ho nya fe ni nyina no wacha sa asese na me kura no ye ka ho fa semo se ye maintain ya ho fe ampa awon fe ni ye maintain me de ye de me de mi maintain na kosi daben ana me hwe me hu su ya kosi daben edu me bia wa wutie bon konte kore wachi na trase hu se na me kura me si suo yi emema do sai na de matiko aka fom na wo mu kura so wo mu wai kata jo be se wa right there wo mu wai emema no wai eso ho ofe o ahun ofe no ho na eso wo mu wai eti abayo ti se bensan fufuo na obi aba abaka obi awe dabi edu me bia wisu box kaka ampa ho ofe batobo na de ekoso nyina no me se ahofe obi anu a wote wiase a se oye bema se oye oba ompa ahofe ahofe ya de a nipa bi ape
nanso wo kan say ya ahwe obi beka se suban ampa suban no ho ne mo de bi Oforisuo me ka sa asem se wonya oba ne wo fe no wo suban na se bo boa wo ni ba bia ye good a Oforisuo wo wiase ani je dia ka ne so be fa wurade aka ho na ope oba bia tra oni je pa no ne mo me ko wiase wo yire wo fe na se be ko party bia oho na wo ko twa madapa because of wa ho fe itu wo de obre wo ku ase oba bitimi ka che okun se nya asem na banka so na oba na me aso be ma na hwe no yesre emma wa ho fe na dawo awon fe bi na dawo na wo kwa wade na sebe wo ko ye dwe sem se me ho fe che me kunu me ho fe che me yire enti de me pe na me no enu ne nam so a be ma bi abo no ho de jesa de akira kwara ama ne ne magu ase afe na ne yire a sebe onu susu se na ono no ho fe se echen no o chi ekope no ene mema beble gudwa ato aso e ma beble gudwa ato aso but no nim se ne ho fe echen ne kunu enu nti no ni suban bi a se bi eniku aso oda na di no akoda na di eti ebra obo konti ko he na chi no se otra ne kunu no ho anka bebo na so hwe mema bi asebe o maba wakwam drum bi wa oba bi na ba ma bi eba wakwam nipa bi a nipa na so ko ma pe ne wanya bi na ampe o se so hwe drum bi na wugya na hwe bema bi oba beje woni ma so pa na wo hwe wukunu bi a wo kasati anu te ne wo hwere wa na wo ra ho awo kwa bi so du mebi na hwe wukunu bi a wo yiri bi a 7 predressa wo didi na tam to no ho e wa bonten na wo hwe the way ya wo si di na tam fa gu na ni ma se ne wo hwe sabi o yenim nipa body ba nti nam de sabi aba no na hwe oba bi a sabi wakofa no ye wo fre ba bi bibi man bi sa afo chance ya nene me yiri ya me kaseti ani eye me suban ana ene esa me sesa edide bia ni pe bu nkotodwe e pa chaw na me hu ya nkaso de obi ani adro enti ne pokwanti kwa wachi oba ho fe ompoko twetwa so bibia de be obi afata wo Oforisuo ma menka se me che oba bi wo a enye boutique atale oba bi wo Oforisuo atale bia ye jagu wo no masa ode ye ne ho a obetwa ne puse but no ena akase maintain wo body no ne maintain wa ho fe no na sabe sa no mani nyina wo sa no man kan na se suban ne de ye kan wo fa kan ho a maza wa defense wo emfa woni wo bia sabe wa ko suku emfa wo bia sabe mpre wa bo degree chen but de ehwe eya ho fe na ho fe de sabe mpre do so Oforisuo memeti ayi sabe wo ko pe oba na se oba na drum rebi na oba ne ho fa panifo sa sansa fa de a wo de kire eno de ya na ye na mum susuma wadwen ena da no ahofe na daw na ahofe no betimi de wakọ na mmom so wamfa enoma bi anka wabrabọ ho ansese te se futu aye tu yi wamfa nka ho de a ede wo bekọ na besa de wabafie Oforisuo me da wase na okay abrotia Oforisuo be ma me na wase na menchia yetiefo nyina megide ye se Nyankopon adom ti no obi a ho ye na ahofe ya dia se wo bia ya na ema enimonyam eba wabrabom ema enije sonku bi eba wabrabom na so no Oforisuo be ma empempi na no ema ne titru no ya na ebinom a wo ho ofe pa no nipa ho ya na ya se Nyankopon boye ne bi de bia chia isa hemfo chiniye ena ayete se ehwene nso obi anso ne de wotimi hu oba bi pa na wa wotimi gina ho wo ye oba nso wotimi gina ka se oba we say de wa your bemu wotimi se nanim tadwa nanim ohyiren na so no enipa na nkasa na ho ofe no abonte de nko a ene bia owo oni inner beauty bia wonimu oni suban pe bia e wonimu enu ntine na ho ofe ni nyina echi no obehu se obekwa akọ ho ababa wa bia nanim bobo nse bi mobomobo sese bi otwe ajankaba enso no order 4x4 mu no ete eyi trotro mu no krampo so a we misimu de ni bi enya de ni seat kama ni bi etu hu sa ba na ba hu sa fe na obi wo ho ana na wura ho de ho me kura de be nko ana esi wo mabra bom nti ahwe oba bia ono wesi for me bi odo ne car esi wo shin ba na se o te 4x4 mu eyesu ban pa na tresem no eka asem bi ewo eye proverbs ho na na se mebusem ti aduasa ba ku gemu aduasa no wo se oso ana se obi a wo so wa ne nyina so no de eye na ada na ho ofenso so no bible se eye wuhu de oba osura rade
ene wo se mema pe na wo ne wo no metena enti ene ye ka kire ye nuama nom titiriw bi ya Nyankopɔn ede ahoɔfɛ no ede ma wonom wo abɔnten de ne se wo de eye suban no eka ho a ebetimi aboa wo ama wabra bom bibia koso tote de ama wo sa yo ba ho nye fɛ na se bia wotachirama bedie wo ahobrase a bibia timi kwa nkama how much more obi anka ho ofɛ na sa wotachirama bedie se de da ne da nananom wo kwa awade a wonom tuufo oba sa wo kɔ no kokonya tachirama bedie efa ma wo kunu enkwaye se akukɔ kontwa wo so asɛm wo bɛkwan saa bɛma kwatwe mpena ba kwa bɛso mu saa ena magya awade ena mayese da bi wo se wunya asɛm papa ka kyerɛ bɛma so hu se bɛma bia ho omle eye ma asɛm wo hu kwan ya bɛfa so a wankasa no de tachirama pa anasa tachirama bedie kwan so wo de bɛkasa de akyerɛ bɛma no sa wo hwe na bɛma no so eye ade bi na sɛ bi krampa wani nje ho a enye se ofiti ya na wo bie wa no babababa e de sɛ bi sa bicycle ka tete yi miam kasa mikron fa ho edai fa de mo be po free na sa de kwa na wo kɔ obɛbɔ ni kunu adagya wɔ abɔnten owie a wasa akɔbu nkotodwe wɔ dam sɛ wɔ pakyɛw na wagu kunu anim ase awie ɔnsan fa onyɛ de beebiem eti ye ka kyerɛ wɔ bia sɛ ahoɔfɛ de entuaka sɛ de nananom ka ayɛ no na suban pambom enehia na obi a wɔ suban pa bia so no ɔsɛ ɛyɛ ana ɔno akasa no ni wura egya no kwan so kita suban pa ya wa Sompa FM Sompa TV ase no moi wo ba hu se bia kwanya bia ba na bia ohene ye bia me se metia me na echi akwa abrochi memu kakra esan se bia wo ma no omute dem no suban pa bia wo ye kire omu nti no wo twe wo kora kwa na bia yi obi ya ebia omna sam abeka se me kodi na awotwe wo ba bia ba ebia kwanya wo fa so ne ye tie ase no nti no oni ye nchen a ye ba fini nti no ebia na eye ya enti na ya na ye kasa suban pa we no ejani wura kwan obi kwotena obi nchen ya na so kwotena baabi na wo ye somakoro o ye sutie oba bi kwa awade ase anasa kwada bi kwotena obi nchen de ni kunu na ni wura beka ache ni bia no eno na wodi so de na hwefo anase na wofo nso ebese ni bia no eno na wo yo a wo be hu se nipa koro no se ebra so se esansa brabo ye enkwani mu nte no se wo free wo no mu nchen akọ baabi foforo be hu se omo matwa ne ho ahia obeso mu nyina no na wonom eti ni suo na ya ara wo semti we ya ofa we ya woseje ukọ ejiwe jisika ji atade jiwe se ene se subanpa wo we no ejani wura kwan yenhwe na yenye subanpa enka ya ho ofa Nyankopɔn de ama ye no ho ni tuturu ene emma no na nne betimi aboenfo ho ofa kwa anko nyesa na nanom se wa ho ofa we no ede wo bekọ na so suban no esa de wo beba me nyina wa ho ofa so na nkasa kasa fi bi se bie so se bie ku kasa bi a ho ntie kasa jinjan bi emfa nkyere wa fefo na ye ka kire wo se ade bia free tachirama we se so a ebeto fom no wa hwe ye na anya no mi ama wa ebeye nhira vice versa anya nhira so a ebeye no mi ama enye obi aso so ene ye kasa de tia no wa ho afa wudi akire etietie nipa bi efom anasa wodi wanimu eye fom no wa hwe ya sa nipa koro no empotumi bi ana huhum bi a wogina nkyɛn no ɛho hyinte no akwada na anasa nipa no akasa tia no no woni tumi bi ɔde bɛko tia na so ho hye ehisem te no wobɛhu sa na sa tumi na anasa huhum na ogina nkyɛn no na wabesom no wɔ ko tia enti yɛnhwɛ yie ne yɛmra yɛ ho asese bɛyɛ a yɛ ho ɔfɛ no ɛnyɛ te sɛ daasɛn emu hyɛnhyɛm nanso na bi anasa bi a ɛho no hyɛnhyɛm nanso no bɛkɔ emu no na kyɛ sɛ emu nyinaa yɛ tum yɛ ho abɔnten sia so ohine ni do ye gudo na so bia be kofie no ukọ bisa mikro na ye bo ase ohine ni suba atesen a obekọ na kyese minimi hu ni kula wo fie me kasa anya bia na me bibia anye ebasa entwa ye nti no ye ma inner beauty no so no enya adwuma sebeya ye kasa mu ye ne yoye mu ene ya de ye nyina mu no bibia bekọ ye na enhran so no etimia ye de fi se wo bra wo ho ase no Nyankopɔn we no ɔma wo so so ye a wo so obema ho so a Nyankopɔn be bra wasentofo so be ma me de kakra ya me de gya tiefo ne ahwefo no me da ase okay anoti ana ye ka kyerɛ sɛ emfa wa honim ento wa ho ofe so na ahofe entua ka dabi no ahofe a wode ekwa awade na se no usuban ede wo besan aba 0551 na 31 0551
931 0548 931 0548 931 Hello. Oforisuo dale. Yay. Mi tun krene from Kaido. Nana one. Ba ko pe. Ene anyi mre se pa ta ko ya bo pa. Ba tia mi after me to the Nana one jina ye down ampa. Down. Hello. Down kakra. Hello. Yetio. Aha, me say me fa ko nya o tama cham papa. Wa Jose. Na kakra me kan say oba de wisisu a mema wa ho fe na da. Na ahofende de obekọ. Na suban no de obeba. E ma bi timi ka say mi kunu fam achi no nka onfa ne ne ho efese me. Na enso hwe ne wakofa. Ebia ne wakofa no so ni efewo. Na gbanyansa fuigili be yan kana sem. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. Abrantia. To Malaysia. Again, sir. Before Isaiah. To the foot of Abu. Okay. Okay. Come pa. Oh, and that's Markamasemu. Markamasem papa. Na ay, and my baby won't be on so whoa. Whoa. Now, someone's for me. And so na kono na betra anka no nya beba and na maba wo epe shen no so the thing na maba wo ya me so bo ma savio onibi and so dey obetima boa and so hwe dey boy ho a o so teme moa no enti man nya de say enye shen nyina nyeska so the fobo no mo bie mu pa. Okay. Hello. Baby, I'm free with you. Sompa. Good evening. Mammy, my Joso. But I shall be doing the same because I say that yes. Millie, this is 93.1 FM. But I shall not say I make a crack a farm horse and honey say. And you are supposed to wear more horse and not down. We do a horse and the walk could do the idea on it. It is a horse farm or horse and no, this horse and oh, you know. And your papa na. Enya bone kwa kunti mesene ko mesa ko nya resu ma rese I study wa watanto ko ne ba Aboagye ene ne birthday ese Aboagye na resu happy birthday Nyankopon sha no nya okese amen. Okay, hello. Hello, good evening. My Joso pani yetio. Bema Bosi Wadaruma abumti say. Kama pa. Wadaruma Muhammad Abdurazak Muhammad besianse Yusuf besianse ya. Okay. Mo program ne de mani je ho papa na ne first day aja mensa kamu. What me awuram? Ya mo boa ya papa na asem na mo kana de me ka bibia tele me yere say asem we de koma me ne me yere. Na me buza de komo ya futi de asem na mo ka. Dia damase pa nya mo ho bai. Amen. Hello. Bonjour. Yeah. Na mo ya jiba. Ajuma dase. Dunia ni kuma sa fisha ta kila na about. Who run about no so pe. Who run about no so pe. Kwafo anoche ne statue no esi ho. Sompa no ti statue no esi ho pampe. Wa pajaniti no ahwe wiem. Ya pajaniti ni hwe wiem. Na bodua no ekura no. Wadawo ma bodua ni tukura no pampe. Sika dwa no so ekura no. Sika dwa no tukura na apega restaurant. Asanteman tiase. Ta no priye die ni kan konsuma asanteman sa. Ko nya sina mi ya ke du da se bi. Ai so ba se. Kamera ba so wa dina so a wo bon wo asanteman na bi meri ni na. Anokwasem. Na wi ni bi. Jesu oka. Baba no ho se no ni su ba ho. What to say ya penti ni sam papa. Na so asie ni o man ya na inji no so ne. Obia funu osia. On does not be food. Obojo. Ye. Baba no ho fe. Tu ni su ba ya. O tu di papa ko na wi ya no ko so ai pasa because
when you have man or someone was a woman and what I will say. Because more that man found out that you found out that you let that why matter. About the no anymore who said no anymore 1%. This is about Frankie. No one else can do not maintain the work. Come on. The woman stepping in this fellow. I cannot have a fair. It's just say money and member. Young war for efforts about Pancao. Your own letters efforts about Pancao. Maybe a baby. Let me share the dream. Okay, hello. All right. Yay! Osei! Yay! I hear it. Ahidi! I hear it. Ahidi! I hear it. Ahidi! I hear it. Lele! Eja tiatro. Eja dem. Katika. Eja dem. Over. Ego ma de, any Jew. Na ye who heavy a minimum yet do. Na produce a job bribe. Because we should be here. See who heavy. Over, so I did already Nigeria did a better contractor, Papa, could see them doing. I mean, just so penalty for you. The lamb in the lion cage, always so free, Mammy, and we am done, Papa. Obasha, no, could treat. Original position, so we in young class and proud share some more. Over her, I won't fed over Super Dobeba. Of a Nigeria, I dear about who I mean to me, as they say. About when you say, no, say Mwadi. But I can't when you say, Pastor Henry. About when you find a tobacco, no, come you know. Jaman and the young choir, saving cutting choir offer. You would have a man cutting and quality them. A bank choir begin on a gua, the banner messing choir, or some also some more. The obey, then say, what would you have been my a man be more dear no Muslim because of her. A man who won't go over from the suffer. No, Papa, the same man of Osei, who share the benefit at tie. Who saw when I chair would your mother cat? That's a common so. So I guess I can't say, then came off to them why Nigeria, my crown. Okay. Hello. Hello, Fonzo. Yeah. I read. When ye? I was not watching the want to give him life for be a okay. My baby will be at you. Also be at you. Okay. I don't share for the honor. Suppose you are over the Mamma, some very correct and papa. Now, I was wondering somehow papa, because foul, but come on, or the one thing shame. Now, but any peer could was advice. I didn't say, I'm with that. Let me say, so you're the blue hammer. Also, the men in each and every blue hammer. In some it's a bit how the more body come on, it's a bag of yes, when I'm going to you for you, a cobosso, and your master of our own. Jim Abuni, the Nobel Cobosso, by Chino, I call a little beer, Timmy Snow, Cobosso, Macau. Okay. Hello. Sompa. A market to your pa. Mama, come on, Yaw boy! Sompa. Abampa. Mamikia, Baba, order Bema Bear and 9 came. We feeling it again, or you could test now. How many aji? The other beer, you knew who could test the tour. Yami Samu, Namu Boy Juma. Mamikia, a traffic, Betty. We produce anka onusu kasa ni filini bruta usu bema na mitia ijina ke do gas and oven onna broni chena odini kala nkwa na echeno na oposo nyakopon sramu nya metia se Sompa ye ema meni gimu program ho se anopa omahini ba obetu yefo na wa de phone line we su ba na wa de sa kopim mu time Yakupo Samuel Mamunya why now I no be so be fan the BBF. I will say minim gadi no fe pa wa wo be 5 be ma awo ye nyina no obia ne papa e ke se wa ho fa ni de wo wa ho fa no o ma du be kwa ko bie engine so no na enye o ho no be fe di ba ko mienu no
Ubama sa on piku ko. I think to be the more manual. Down the Bamati, now friend no one piku ko. But I said, what the need there? The under canunu and 4 years. Eti a manu dinumu. Wa hu fanu di mu beko. Uba hu se na o fie honu, obi wo fie honu enim sa chipazin. Onu na eje fie, wa nya bema papa o timi ka se eh. Na we bi se bema odi na chi. Onya hu fa yo ba subani ye. Ti amana mamu kasa ma hu fa. Ebi wo wa na hu fa na odidi hu. Bema fe wa na kom di mi na hu se ni misika. Omba bo gala say we no oni nyame nya aduma. Hello. 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 Mame Udin baby afrefi. Mame Udin for Azaya. Masama baby. Oh, Azaya waba mobi mrebi. Ye besere wa ko wura mu a eden papa mobi mrebi. Hello. Hello. Good evening. My dear so papa. Ofuzo bema. Ye. Apomize. Kama pa. Le kasa fe aso fusuka so di Kofi Abanga. Okay, Abanga na we yanku yanim. Ni me de boma baso. Program de kama by fly let's ma fa yanku. Nti emma so ma no you kiom. But man tell me so advice aso advice very man you. Okay. Program ni yago. I see. Bye. Okay. Hello. Hey papa Ofoso Danema Tomrosie Akonfedia Ke edu gas oven papa. Oh, kachira here say my friend papa. Sompa. Ai, oni eja usu kan ten crunchy. Ai, my friend pa. Okay. E kachira so for say me chiana. Me am papa so me chiana pa bono. And now, the building contractor, original Nigeria by no Becca beyond it. Last hour and Koya to bomb, and so or coin a yapa. I want friend dear, I was a BM, I will need be a dear beer to do when no cassa crano. Now, what can you say? The Bayer being cassa, a new person to see a year a kunu. Near you and anti come. There come up also. My minister, now you know my you are now higher quaho. Said Dano Cramini di Hun Comoso Boa Mania. That's your more. Me to 2 me 9 bar ho. One fan crana mount. And Canada, me, Nadano, if you do Yana, who be a Bora. A factory had Asem Mpe Nipa. Made them home, Baba Jeho. Over and over who not DNA obviously near Odu Google. Okay, what Bema. And so, I dear no a buy. Oh, yeah, that's it. Aye. Did have a cover? Now, me could be so far. Accordion Sano. Accordion Sano. Accordion Sano, no. Media could be so for one and sanka. So could he? May I show Sebo Apayo, shall I say? I would do the new one, I do so many and numb. What that dying? Who was I doing so? About the Nigeria, Michelle. Hello. Hello, yeah. Good evening. My Jesso, Papa. My Jesso. Amen. No question. It's a man who is mine. The man who can't be out or mammy, some of them, first of all, I'm named in a pursuit of everything. May I use it in 2 years? There are about 100 people in the on what a preference. And I mean, fine.
So you go to okay, Emmanuel Binom, and your man, Bansana, Chese, and Trey Manu Binom. Hello, my Jesso, mamma, and Pum to say, come up, pa. Anyway, yet you about Tampa. Sompa FM. And so you and so our first one, the green our black ship. So the men I know I am in truth. The sheer the first party of that. I just should make your phone and I make that shit. No key. Yeah, fire last caller, not yet fat Jumedia Assassin and Nenumri and fat Emerson. Hello. Hello, Peter. My just so Peter as a moonlight to 3 years. I will repeat it as a moonlight. Or you know, now, of course, the other band, let the now, you didn't say, I'm okay. If you say, Yamia, I don't want to get the one. I want to go to the woman, give anyone active. Because the woman will never to buy a never to do it. And I can't be to crowd the program. And I did the boy and my other part, but it is more and my father. Because I'm quite getting. Okay. And ya de wo fredo nyina ebesie eno ti eduru papia ahofa no de wubenya nemmom menni wo ahofa chipi na pani se swantie no ene wonwam na tikopo eno ti me catch on na nwumre se enni wo ahofa achipi na ebetumi akwakwo wiu babi basa na mehu ya nkakasa no atumi afiri ukatrema so ebeboa mabrabo atumi akonka yi papa na ye twen de wo ba no ene ye obi ka edekere adasa na omafo dodo no ana sabre Sompa Asem Mpe Nipa wo twen ye enya asem keto akra de wo ba no afei na wo boboa no ho na watrase na ye de sempa ye de ebremo na ontumi afamu aba edi aba obrano eno ena Sompa Asem Mpe Nipa bema usu kantanka ka chief executive producer wa hye dwumadi kama ni enya bi ede ebesomo ene anwumre ye papa de no awie obi bibi sa de wan hwa ntumi nkase o mene wate koza hano ani brisam ko an ye de boa enya asem ketwa kwa wodofo yakba no na yaba akrante ne maso ene kan ye Sompa Asem Mpe Nipa sabre di owo ba no wanya atrase panipa memo akwaba bibia bokode udin de say me de Anam Saidu Anam free hina baye me free Sahi body okay Sahi body mre bi me ko ho na asemu a me koye mu hwehwemu no na enya asem ketwa na ye kamu nsem kyerɛwo a ya asem sa brant and friend bowi ana sana ni didie panipa prompte say biem me de Anam Saidu sahi na everybody body wa kosam ne say ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yenkomwa yo ndase makosam ne say me wo ho na omo efre me say madafo bi frɛ me say omo wo afo bi tɔn wo ahinkro kwaman wa danfo no ye frɛ ne say
your friend ne dinde ayi oh you dey fear your trust what ahin kroko amaya ye ya ade ya you you dey finance akofa yinchi ade chi etiase fufuro dwumadie so Asem ya na fra say ya tofo he fa hin kroko yenti o anti ofra me no me bae na me call ho na omo kire se afu no ye kwa afu mbo me haika ama ye kwa afu mbo nti omo ebeton afu no yi nipa baako a ne dinde nana owusu achan na obaye na me high taxi nti me high taxi no ye nipa be anum na afro taxi ne car driver no hu na ye de ye call mo kwa afu mbo ye kwa afu mbo afi enano dano ne da di kan ya mo de ko hwe koko no ajo anti ye ko hwe afu no omo de ye chini afu no nyina sia na tome kashia ye de aginam ntome agina ntome o say no o bo ne say tome tome nya tome what okay you nti yes ye fa afu no round nyina na o kire say afu no no ni nti o ko hwe a flowers agina num de aye kashia nyenkumba nti ni na atwa afu no nyina ye de ahia na ye hwe awie na o hwe afu no o say according to him no ye say aboshiafo na ye den eye agreement say o mon ye den o mon ton afu no ye den ensi aboshiafi nti o mon ton afu no wie no o mo de ma nipa o be tu anwia nti nipa na tu anwia na ekoduru ba bia ntimi nkava ne sika na ekodi wo mo ho no na aboshiani na san ye agreement say nipa na da wo ka na o mo ye agreement say kana o da wo mo no nti omon empe nipa na onye den onto afuo no nyina ne baabia omotu anwia no na omon yi sika na ntua ne ka na de ka no mo fa hyehyie fie na omo siye no nti omo fra me amekɔhwɛ no na me se afuo we de na kyerɛ wo na wo kɔtɔ me na mekɔtɔ jo nti mekɔhwɛ afuo no na me se afuo we de sɛ omasaya afuo no ema de fra me ne ka kyerɛ me sɛ me nyɛ den ya no say mento na meto afu no omotu anwia nti omodi anwia kokuruma omotimi sabola na yeden ebegusu na abeda ne kama na mayede madua menema nti ama menyanti ahye ama yetena se yeden eka ho asem omoso ompeta 200 million okay nti 200 million na omope no na meso me se mbema mo 130 million anti ye kan ma omo nyanti ahye na memeja akọ mekru safi omo anti 130 na se omo nti ahye omo dia omo bo 200 million na mema omo 130 omo se omo nti ahye nti omo nti ahye na meso me yede meja akọ ye me se dia mbenya no nti mekọ mekrom be ya 1 week time na omo san fra me se sisi ade mempe kakra nka ho na me yede membe fa na akawora na yede edaomo ampara da ye ko hwe afu no kawora ne kaka no hu na ma ye den ye ko ye because no na dikan to afu no ba bia o mo kire ne fa no na ono so ka ho na ye nyina sa fa afu no so nyina including place a o mo ye den o mo tu anwia no anti ye hwe ba ye me ko ye na o mo sa fra me se mempe kakra nka ho na me ye den memfa ne nyina anti me ka kire o mo se sika ni ho de na mbepe 15 million ye de eka ho na ye 145 million anti 145 a me kan ye na omoti a hye se o mede on beje anti me bai na awusu a chao na o ye sela no ne nu a adi na ki aye Peter Manu nti Peter Manu no na o ye agima wo magazine ena omunu aba omo se omo ye nipa miensa Peter Manu ne ayusa chao no ne madam Akuyamwa okay anti nipa miensa ne na omo nyina ye agreement se omo nton afo ne ye den enye bushi to musi fie no na kana aka no na omo pese omo ton asase ne nyina
including cocoa na yɛdɛn ɛyi bi tu aka no na ɔmo yi bi mode nkaa ne yɛdɛn ɛhyiehie fie no ɛnti me betu aka no metua 120 million na aka 25 million nam ka che omo say me wofa mede ne asase ni asase no wo to koko ana auto asase me to koko na asase ni nyina na koko na bi si he o say koko no wo ho ayo ai koko no wo ho asase na omo twe huma song na da so no okay Enuti okwa Sompa TV no asem aye ka no Sompa Asem Mpe Nipa yitumra ne akyeresie ye kohwe asase no tusu anwea na empokoko no so ewo ofa bi a papa wo 12 no osi echi modofo ye kwa computer so adwadi mra na ye nto dwumadi so emfama mo Odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ena de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi ana plagi a e de obeko omu ofidie mo waso e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke any esichire yare any pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji se say omo ye free health screening okwa ombe check the pedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie Yo, enianu ne adofon mu a wo hwe me dina ne odifo Samuel akwankyere agya. Ewiase no ebe ye nkuranhye o, awale na wo pɛ no, wo ti faako no kebe ye aka ye, e ka ne da wo so ana. Wo tɔne ayento, obi na ebu kwase a, e ya awale na wo pɛ. Obi na esisi wo, e ya akwantuo, anase e ye boafo. E deɛn na wo ankasa a wo hwe me no, wo pɛ. Wo haunti e na ma me gyina ha. Tumilika ne hyia me. Awo kumase manhyia ahembobo ano. Ejaba family house. Ye tena se na wotwe mu ni nyina. Na me ho no asem de ne se nya asole eye cancer nko a otwera mpogo hunu se yiri ya atafo be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no do di fo bae amso de mahunu e na me di kan de ho de a kire ko ne nchen we jaba family house o wa hembobo am na ko priwuti ewiase ewu wa hweye bim na wudie ne be down agi we japa de ana bibi ewu de bi de amu bi hweme kwasiada we ene kwasiada bia awo Sompa TV ene Sompa FM yankopon be fa me so ama wo a wo hweme no wo ye nhyira ni odifo Samuel akwankyere agya temi kwa kama sam sen ana mi rage meddi mesi me wan say nipa nso nya me dis day ko be che mi sika mi from kura o mo fa bi ya se kra de wo na urawe mi ra ko na sika wo de ja mi sam fa mo dan so ko bia be mi from mo fa na ye na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. I'm not for the platinum bond Japanese aluzinga. I be about my muha. Ye the board dance wa fanan baby ya. Would I see a board dance bisu ha. Right, Joy Chem for the more Ghana ha. Bisu more Ghana. Who messing na me question baby on factory. Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing. Say the good dance wa no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chensing type baby. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Suma wacha, suma onyamicha. Ai, onyamicha no beso. Omayiri yaw edubuachi onyame akoa ya wieye bre wade tumi ahyene no afre food for thought adehye nyina ene yankwankwa bi a how done so September Liberty Conference epebaso na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwochi temumi no akopem yensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 seneso say we ye burning of arrows part 2 anopano sia pepepepe Brown, Kunkru Bejaye, a 30th September, Kumasi Harper Road,
adwomtofo ade dwomto bɛgye dwumadie yɛ apaapaa minister sete champo yɛma me mabel ɔkyere ayɛ kwa ane resident worshipper minister kwame jedu wɔbɛto dwom agye dwumadie yɛ apaapaa ɛntrɛ fie sɛ ɔhaw bi da wo so amanneɛ bi da wo so ɔdaana bi da wo so a awiei bere onyame de tumi ama ne boi ɔman Yaw Aboagye na sada no bronsam so wɔpɛ wɔbɛnya paa ɛsiane sɛ onyankopɔn a ɛgye Abraham hu n'akyiri not so ne di tete kwafra mmoa no kwaduma kankane a ɔda ne sesebɔ wɔbɛyi adwuma nyame ma ɛde ahofɛdeɛ ɛbɛkɔyɛ fie bra Liberty Conference September edition. Oh glory hallelujah. Twenty-first clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sire mu wo je ho ba bia enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. One way sciatica expert. Sompa FM. Okay. Ya ko na ya de akoye nim. Ye Asem Mpe eno na Sompa Asem Mpe Nipa ye di akire Asem papa. Sedu. Enti sesi ano sen na akwakusie. Enti die sini say omo frame omo sama omo sama me hwesoni a medi machi ye den eja no ho ewo asase ne so nti ne den de Nicholas enti omo ko sama ne wo ahemfie awokọ aman enti ye koye no omo tie the side of the story omo tie na omo so omo tie Mpe Nipa na ano asem by then no na omo so omo nimme. And so me so na me den me kosto asase no enti ye omuka wie no ahemfo no de omuka conclude no say funo head no kire say a sale of cocoa farm na a sale of cocoa farm dia ene me nko farm cocoa na asase wora fo mfa o masase ene ayi ahye no so kire say me na nsuo no na ye den ebo ahye enti wo free cocoa no ma wo betra ba bia o mo boy o ye den o mo tu anwea no ansa na wo duru nsuo no wo to ye mfie sei ni 8 years now 8 years ni sa tamwa wo to ye no na cocoa na fa asase ni so nyina o hwi a cocoa no fa asase ni so na afufon kakra ye den eda no na o mo ton ni nyina ye den e ma o mo amotu anwea no okay nti o mo tu anwea ni ekoduru ba bi na anwea ni ho na aka omutu koko no firi nsuo no saa koduru asoro ho na nnuane ni ho no na omugya ho koko Sompa FM na me ba ya omosi saa dia nipa na omoda so de nipa na omodi kan ton man no ka 80 million nti omonton asase ni nyina ne koko no na omonyi bi ntwa 80 million no na de ka na omonfa hyehyɛ buhia fie na omosi ye no enti saa na omo efrem ya mesom ba ya omo aton ni na omo se omo fira bo abija omo firi kwaman nti omo ton asase ni na yede ama me na ani koko ni nyina tie sei asase no aka no ani koko no de he na so pa ohia de asase no de ye fofon no aye be 1 Africa ene de omo tu so nwia no aye be 2 acres na koko no ene koko no me di madwen agegi ya be ye 3 or 4 acres na chese de wo kan de wo ba ye no omo ton ni nyina ma mo wadanse fo a na de na si akire se sabre wo mo se omo anton asase no omo ton koko de si akire ne head na omo hu se I sale of cocoa farm no na omo pesa omo claim land no sisia
enti ese nkrata be no mde ma wo me krata obode ma me wa ha eno sale of cocoa farm sale of cocoa pani fanko MC a no mo fanto TV no so enti se sie no cocoa no do mo ne won twen ho manso cocoa no omo se me no mo nye den o omo ye agreement se omo bra no mo aton cocoa fu no ema na omo nti a hye se asase ne ye den eka ho nti sa na eso abra wo beto no no mo tu anwea no na omo tu anwea na wie na cocoa no so ho na cocoa no so ho enso wo amfa anya asem ye wadwene se obeto ni nyina beto ni nyina omo mo ton ni nyina nyeme na me se beto ni enti mfie nwatwini efie nwatwini no mahunu se afedi omo ton cocoa no man ton asase ene omo twa ma nipa mienu na omo gina so eye pepe ne ma me no awu ansa na omo sori sisi mienu no awu omo nyina awu na omo nwa ba no ono otiase na omo ton no ka ho ne de di akonja na sisi a omo kosamaye wo se omo pe asase na yido wo de kwa ahemfie kosi sei me de kwa ahemfie na nanom e ka ne se head ne ye sale of cocoa farm dia ene me nko fa me cocoa na asase ora fo mfa omo asase sana na nano bua no ene second first of all no na meni ho me wo ba bia me kira de ne do agni ho na omo frame omo nyame se na maame bi dikan ne de ne na atare ai ebo ahye ne de omo ton maame no ntita ma ye kokko hwe afu ye frene wale yere ntita ma ye kokko hwe afu no na ono no part no aye kitua bi tare ebo ahye ne de memetoye no efo owo nsuo no form so enti ono omo ton mo de ne ma gawuni no a otu meme de no a oboda so de ne ka 80 million no na ono so ton ni de ne ma nipa foforo nti omutu ni de ne wo form no afi de wa tra flowers na aye kahie no eba meme de ne fofo no mo se ahoye ne de because aho na ben ne de na omutu no okay ya man popron fofo no ho na ye ko computer so adwadi emra efri se ukoto se kraman osipata so a se enye ono na fro ya obi ne man so adinsi ho eno ti adwuma kro wei omo na aso Sompa Asem Mpe Nipa na omo tintim yasene ebesi afini ena yetumi edibi ebremu anwumere bia 21st kenek siatica expert order for 21st kenek ayeka na asemi wonye ketwa sa 21st kenek omafo a ache 21st kenek atum ewo wiase afana no kwasi broni fitefita eka ho efrise wodi abibiduro so ene sayade ewo 21st clinic na asiatica ye kano eso sisi efa osremo na kokom na akwakosu na asintrim yade asiatica no ye pa 21st clinic ba ye no mi ehun sa yade bi asiatica ye toagu so na ye kose ho ayade dodo no ananye omo yare sa dodo no anso na aka demo a omo piepie ba no ko 21st clinic ema ye kosa wo mo ayade bodofo enshan dem enwu efise 21st clinic ba ya wo ba na wasa asiatica yade no na watumi akọ nyuma so na 21st clinic se men kan cho se yade bibire bia de free trinwa no kosu na ase wode abibidro ba kan amani nyina akọ laboratory ne scan ne enfidia wodo twi no massage ne nyina da woyobi ewo 21st clinic utifie o ye den odofo abasobodi 21st clinic waje no eche wotwe hunwi adenti na utifie ema yade akun wona wontumi enwo no wofo woni enchem ewo 21st clinic efri se 21st clinic century ni awo ye no odofo ya na ano eye meden ya na ehu eno tin se ehu dia ko ne kosohwe na 21st clinic enyew efri won ponchira yade nim 15 branches na wo Ghana member na Kumase ehwa overseas one Alpha Radio no na ben ho san oboase Cancer Quarters Scott Junction na woko enkranso adome market bo 21st clinic ewo sunyane nkranza tachima 21st clinic osinye mini 0540 311 0540311311 Odifo Samuel Prayer and Counseling Center ye brem ye konye kopa akwankyere mu hwam akwankyere so fomo na ehunsunsu aso eba na ahoto aba wodofo se ye ka na amene wo eyanim guase promise and faith no a wodofo se yade bi na dare kranko abeto so ye spiritual marriage no how dodo
akwantusam so ye bisi basa awade no okwa ne agyawo ama wo hu de wonye wantwe kura so befa dura no ma wo dabi yakọ D4 Samuel ho efrise wono ene kura honhom aniwa se ye ka kwankyere ene de nyame asra ne wo na wotumi abo nipa agi won firi won ponkyerem wo wiye brempa de a na eyo D4 Samuel Prayer and Counseling Center orofo untumi enwa yakọ D4 Samuel wate umenya ban bi na wo de ahyewachi menhia hembobo ano nye agaba family house no eho ena wodi ni dwuma na wudura hembobo ano a opa ba bi omwe konwa no se wo fom kwa akra gina ho na ebusa wona oye nkonwa no se wo podi for Samuel obosu omdo om senifa nom de atene ye jaba family house eno omo ekire no yenko akwankyere papa ho yenko akwankyere gya ho na yenko se ho yade na yakwantusam no yemfa nkoda no menteme ho ase aba wabra bomu a yenko odi for Samuel ho na yenko enkogya akwankyere emohwam bronya no ebeba wona wo tu kwan akwafa nyoma ba no mokọ akwankyere gya ho sede beya buru aboto opegu mu a entumi emfifiri nwu firi se obi wo ton nyoma no waboka ni nyina ne se won tohwe o na so beto nyoma na wie no waboka yenko di for Samuel ne yakogya akwankyere yefon kwan a yemfrɛ ewa homatrufo we so 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 and 0265 441 995 0265 441 995 akwankyere papa akwankyere ja D4 Samuel na kache na machere wo no 3A Herbal Center yenko na yenko tuye koko asem efise 3A Herbal Center wono na di adrupa papa abadwa so na sadura wode aba ye di tu koko ase 3A koko capsules koko master na hoteli ni koko master no efise se ka se master de he obia wone master na se koko pa master de any 3A koko capsules na mekanfo na mede amawo odofo ye konya kotuye koko na se pa de na se pa hoto pa de usisi na maman agiremu no 3A koko capsules ni betumi adreni ni nyina ede afrim na ho atumi atọ be ma duru baabi a se de yompagya university no empaso common unhu no 3A koko capsules no bi na ema nyoma mu entumi enya den uja na ya moja efrimu ba wani so wisi duru baabi a udwade atumi se ho nam na eye osene koko no senchene a wo ye no ano den pa ya konye koto 3A koko capsules koko master na yefa entu ye koko anase efrise koko no yade bia no den pa nipa bibire bia da utudi ekọ oyam bia no koko ewo so yentu ase na hawa koko ede banyina no ensan enfamfiri ye so kolina ka ba daniel ba mr ye ba ne apidank yankopo 3A koko capsules koko master ni bi ento na wodofo me ka tro se wo fom kwampa dia 0546 170 170 0546 170 170 3A koko capsules koko master papa Joe Apa electricals wo frew odofo yensi dan kama wate na dan no chiri no na se ope woya papa ede awoya efie no dia signal cable abedum asante abedum kumase Joe Apa electricals ena mekan fonam dia mawo na odofo sa woya we no kopa woya so ena Joe Apa electricals wakokofa abam na signal cable no eba Ghana ha no efie nsiani enkan ene temafo ateso de na Joe Apa electricals na kofa ba eno se debi dwa ne efie ahodo a ehye ha no sie nya signal cable ne sesa woya no a eni nyina eso etu ebetwa na fire service for credit madanse say wow na omo aben no omo bobo nyina no etu atwa ni nyina signal cable odofo ye fida da akra sesa woya no ate na koto signal cable ebeboa ena ye fi mu no so a ye nto signal cable ne ni akagina mu pa na Joe Apa se menka tro se ba bia de beko ene onedudu a wo beto no odebekwa akogya ofiri na wo baso ene ntete so no obeye saa de amawo ne saa yo no ntine electrician fo agya tum saa na Ghana Standard Board agya tum Energy Commission omukra dom sample na siso timayam amanyoma konkai pa opa signal cable ni bi atopa dia Japan house oni empty abrosa no ene din hwe ni mo pizza tafamo $60,000 dinyame yekọ ne yekoto signal cable ni bi ebebo yie pa empepra dia bia de wo ya fie bia no Joe Apa electric as men kan tro say ubenya biato ewo na kache underground cable so to bisa na
transformer kɛseɛ ni nyina no okɔ Joe Apple Electricals a ubenya bi ato 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 Joe Apple ne mano ye konye kopa signal cable Ghana fo nyina gya tum na me de kra de me friend Ghana wire if you say Ghana wada no ene ye hwe so ede ye signal cable ne bi eye kopa wire so yenko na yenko tobi ebebo yie pa sedu wakosem no ano den eye me ye yie papa enti sese no ankasa no o so kwa himfie na nanom sesei nananom almost brani mu kakra nananom kire se afu ai krata na ye sales of cocoa farm ti omunko fa omukuku na memfa me cocoa na omonso omfa asase na krata omuye ma wo no e cover how many acres o hwa ye koye no ye busa omose cocoa no ni na aye ne land ni na ye how many acres na omose omono omo ye hu plan omso omanya den omo ye plan awo no so en krata omo sensan yi ninie en da TV no so wo hu okay muzumi mananya kese kakra no manfo nkenkai bi na Ghana no ankasa no eduru babi na se obi ton na ade ne to wi a unhu ekwan omfa so kwati kwa bi omfa so beso omsaage na mepese me hunu se abra wo koto kokoo no foforo no omuka se asase no ni kokoo ni nyina no eye how many acres omuka mbom anaso omchiche mu se de ochiche mu no o hwa omo mebusa omo se kokoo ne land ni na eye how many acres nti according to papa na se omo de omo ye afo no plan nti omo ntimi nka ikadodo ayede ewo mu na omo pese omo tong ni na bra wo ko ho no omo nam asase na no nam asase no so no omo do fa kokoro no omo sa do be fa asase nyina ma wote ho se ni nyina wo to omo de me fa tome no so nyina ekopem nsu na tome ne sisi ano no esisu sa si nsu na no nyina tome no wo etu susu se wo mo san krata na wu nti no mo ye osana meme susu sa omo wu ye di mfie sei omo wu ye ba ko no metoye no be ye Sompa FM be 1 year time na ono wu ye wo toye no eyini no de tong de sela na kasankasa no ene o wu ye na mani ha enti me beti se oba ye na ye de atwom na me frɛ me hwasini na o se omoko chia omo enti achire na ba ko no ka no na ono ayi de adi kan twa asase no fofo no site no ese aye ne de nti ono so de kɔ ahemfie nti ono de kɔ ahemfie no na me hwasini ni nkwa na ekoye enti ama Peter This is 93.1 FM sika bia omo de be kɔ eda nananom a omo wo kwa aman no ma omo ye den omo ye original paper na ye den ama ye nti okɔ a manen da ne hundi se ono na ato asase no na ono omo na omo be kɔ ka asem no nti omo kɔ ye no omo na omo se omo be ka asem no omo kɔ ahemfie no manu no se Peter manu no se ono no na osua agima wo magazine nti that time na omo do sa afu no nti ono na on tan kwa afu m ho nti afu ni de onima no yie nti ba mi ni se ni de wo ho a ono onima no nti ontimi yede enka ni yie na gese ni maami na nkasa no na ne maami ni nso sebe sisi a ne nan eya ne ya na bibisa nti owo ho ne maami ni tiase enti o maami no nim se afu ndi wo na atoye maami ni nim se ne mba na mton afu no maami na tam wanu omo tiase no omo toma won no omo tiase no na omo no di aprapre de sa ana sa ato ne no obi anhaw me menti ho asem bia omo wuwie ye no omo wuwie ye no na asem ye de epejam tiese opase ye de na mawo nti mepe na frena na me ye de mepe nti se Ghana mrane de enhye ba akofo ansam nti me de bedamo se Mumbu amena na kura wo hono na yede MP okay yenhwe na producer yenhwe Marcus no ni ha
na ɔmo ano asɛm nso ni ha yɛhwɛ mmɔden bɔ a yɛabɔ de afa ho firi sɛ okay yɛnkɔ interview emra traders chako pada ɔdɔfoɔ yɛmfa tete atempɔ no so na yɛnkɔpɛ trader chako pada no bi ɛnom ɛfiri sɛ trader chako pada na ɛba yɛaboa yie papa yɛmkanka nyinaa na ɛtu aseɛ ɛde afiri hɔ ɔdɔfoɔ sɛ wokɔ toilet no so ba na so manfoɔ twentwɛn wɔn na so no mpɛso bi wura hɔ dia trader chako pada na ɛsɛ ɔpɔ ɛnom ɛfiri sɛ wanhwɛ afiri hɔ na ɔmo tu den ɔno kwano no ɔne firi hɔ ba no hwɛ ɔne ba no na omo tutu din odofo trader chako pada for say asokoma mpowura asokoma Pentecost ho ene omo wo na wo panedudu mato ho na obenya wo mo na toxin no poison odofo wo ekawa poison sa ena nyenya nkyere nyame koton sa na omuka no ono so kawa poison aboa bia na no wo bro bia ekawa yenom trader chako pada na bro no efiri unipaduam eduru ba bia cholesterol no sade edu unipaduam edem no trader chako pada ebebo wo yepa na wadofo kidney no na ho de na jigu na kofompe wanhwe ya na wo beto na nanom ense do ano no trader chako pada bebo wo sa kwa ne so yenom trader chako pada ne bi wa bro bi de awudro anase poison egu nsam ama wanom no trader chako pada ni nyina na obefe egu fom ano no odofo eduru ba bia so wanfe wo se a obi anim se wo yam eyoya eno ti se wo yam ekekawo yenom trader chako pada ebeboa wo stomach cancer no yam kro ye papa o didi aboyi wani di susu aboyi trader chako pada ye pe trader chako pada ni duduom bia sokoma pon Pentecost asore no ho ubenya bi sa na eduru ba bia okofre di mensa ba dani heba apidan kolinaka ba misi eba ene blessed drokwa ubenya bi ato yefra trader chako pada ewa homa trufo we eso 0243943413 0243943413 asokoma pon ni dudum ena ibenya trader chako pada odofo yenko na yenko twetwe enkomo kakramra Israel in Christ omo ena omo na omo se debi omo makwasi broni fani nyansa ene ne kala na husuo no omo ahofe no ne maka ahofa asem omo fa emisisi debi ada Yesu Kristo oyituntum kodaki sana broni no ko omo safre ye bibifo no kodaki omo mu ye kete na Jesus Christ no so ye dia Israel united in Christ ye no mo adi ahiemu eneka ho a enam 3 times ena ye no mo adi ahiemu omo pese omo kyerɛkyerɛ se debi abrofo no kwa bi omo de Bible no ye nam so no ye nko deep in the Bible ye be hu no krasem no ewom mema mo akwaba. I do welcome you. Sir, thank you for having us. How are you people? It sounds good. I didn't understand what you were saying, but based on your gesture and your facial expressions, it sounds great. Now I want to welcome you to this great show. Yes, sir. And when you come in this promised land, Ashanti is a promised land. You understand? Yes, sir. You understand that here is a promised land. Promised when land. you come to Kumasi from 7 to 10, this is the show that people are really listening. Understand. That is why it's a good privilege for you people having your preaching here. It's Absolutely. a big privilege for you people. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for having us. What do you have for us this evening? We got a lot for you today. We have books, references that I wanted to show the people, being that it's a TV show. Our people are very visual learners. So we're going to have some books to prove who we are according to the scriptures, that we are the biblical Israelites, and the Israelites are black. So based on the past shows that we did, we went over the color of Jesus Christ. We went over the color of God. We went over the color of the prophets. We showed you that they're all black. No Ibroni in the Bible when it comes to the people of God. But watch this. This is what God did to us because we broke the commandments of God. Give me Psalms 44 and verse 11. So when you read the Bible, there's curses all throughout the Bible. And what we realize is that the curses fell on the children of Israel. We are the children of Israel. Why did this happen to us? Why were we colonized? Why were we enslaved? Why, when you look at all nations on the planet Earth, the blacks are always at the bottom? Because we broke the commandments of God. Listen to this. Go ahead. Psalms chapter 44, verse 11. Thou hast given us like sheep appointed for meat, and has scattered us among the heathen. Read it one more time. Thou hast given us. Who's the thou that have given us? The thou there is God.
It says, thou hast given us, the us or the Israelites. It says, thou, God, has given us, the Israelites. Like sheep. Like what? Like sheep. Appointed for meat. Like sheep appointed for meat. Remember, we are the lost sheep of the house of Israel. God says that he gave us like sheep appointed for meat to who? And has scattered us among the heathen. And has given us for meat amongst the prey, and has scattered us amongst the heathen. How were we scattered amongst the heathen, brothers and sisters? Cargo, slave, ships. Give me James chapter 1, verse 1. Then we're going to translate. James chapter 1, verse 1. So we just read out of the book of Psalms, out of the mouth of the forefather, the mighty King David, who also was another black man. He says, God gave us for sheep to the prey and scattered us amongst the heathen. No other nation on this planet Earth has been scattered but the so-called black man. How were we scattered? Sub-Saharan slave trade to the Arabs, okay? And then you had the transatlantic slave trade to the so-called white man. We're the only ones ever in any history book shows you that we are the ones that went into slavery on ships. Watch this. James chapter 1, verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes. To the who? The 12 tribes. The Bible's always about the 12 tribes. It's not about all nations. The Bible is about the 12 tribes of Israel. Go ahead. To the 12 tribes which are scattered abroad. Which are scattered abroad. How did we become scattered? Slavery, slave ships. Translate. Book of Psalms chapter 44 verse 11. Ono ye say Nyankopon ye say ndwan bo ye hwete egu wiase amana memu. Efa ne se no boy hwete efa ekọ nkwaso mu. Ohwe asase su aye before nkwa na ekọ nkwaso mu o slave ship mu. Ara fon so be fa ekọ slave. Enti ye nkwa na ye de nkofo asase su aye de Nyankopon de ebo ahwete because aye de yamfa ne mbrasem na de anye adwuma. Ntu kan James chapter 1 verse 1 so so kire say to the 12 tribes that are scattered abroad. It proves say Bible no is only about the 12 tribes of Israel. Yeah, Israel wants them kwana eden. Nyankopon no ni edele. Thank you. Isaiah 11:11. So this Bible, brothers and sisters, is about the unification, the rising of a nation. What nation? The 12 tribes of Israel. It's not a religious book like we've been taught. Okay, it's not about all nations holding hand and being saved. Jesus the Christ, the black Messiah, died for the nation of Israel and the nation of Israel only. Watch this. Isaiah 11:11. Isaiah chapter 11 and verse 11. So what are we about to read? We're about to read the prophecy of what's going to happen to us in the latter days. Watch this. Go ahead. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people. So this is talking about recovering the remnant of his people. That's a possessive noun. What is going on with these pastors here in Ghana? They telling you that Christ died for everybody, that Yesu loves everybody. That's not biblical. It is not biblical. It says the remnant of his people, the 12 tribes who he scattered. Go ahead. Which shall be left from Assyria. We were left in Assyria as slaves. Come on. And from Egypt. Egypt. With them Arabs, and a lot of you are following Islam. That's another lie, okay? That's another lie. That's another trick of the devil, okay? Islam was not given to the Israelites to follow. We have our own laws, statutes, and commandments in the Bible. Remember, the Arabs had us slaves first before the white man. Many of you don't know that, but you follow his religion. How did you learn his religion? Slavery, sub-Saharan slave trade. God says we have remnants of our people in Egypt this very day as slaves. Go ahead. And from Pathros. Pathros, that's Upper Egypt. Come on. And from Cush. And from where? Cush. Cush is Ethiopia. Modern day Ethiopia. We have Israelite brothers there. That's Africa. We're reading places in Africa, my brother. Africa, not Europe, not Asia, not Russia, not Ukraine. Come on. And from Elam. And from where? Elam. That's India. The Arabs took a lot of slaves here, a lot of blacks here as slaves to India, Saudi Arabia, Yemen. This was before the transatlantic slave trade. What are they called today? They're called CDs. You have the CDs and you have the Dalits. Those are our people in India this day. There's people that look like you and me in India today that was taken from Ethiopia, taken from Abyssinia, taken from the west coast of Africa, brought to India as slaves around the early 1400s, 1200s by the Arabs. But you run around now with your Allahu Akbar,
following the Arabs' man religion. God never gave you Islam. He gave you laws, statutes, and commandments. We're not afraid to talk this. The pastors are afraid to talk the way we talk. We'll put our lives on the line. Why? Because we know that you're the Israelites. We know if you repent of your sins, redemption is at the door. Redemption is at the door. Read. And from Shinar. And from Shinar, that's Babylon. That's Iraq. Come on. And from Hamath. And Hamath is Syria. Come on. And from the islands of the sea. And from the islands of the sea. How did we get to all these places? Cargo, slave, ships. Translate. Into your kind, book of Isaiah chapter 11 verse 11. Emma say, Ebre tosum mlenu anyankopon be boaboa ne mbana no efi wiasa manem bibia abo mahwete ona bobo okro no Egypt, Assyria, Patrols na Elam. Kro ni abubo ni bibia Arab fon mecheche yankofo na de amukọ enko ekọ okọ India or cities $40 so mo ni ase yankofo bia de o mecheche amukọ ansana islands of the sea other nations then we be find so as I dey akọ onum say abrofo na den e be chiche go cargo slave ship mu e dey akọ enti ye be before no nyangbo wa ma religion Arab man no onu na be chire religion the same way obronu so bre religion ba nyangbo den brasem na den e dey ma ba because of us or dinti na den these other nations na den scatter na mo den amo force religion e dey echi sisi. All right, so whoever is on IT, please pull up the pictures of the books, the references. I want all you brothers and sisters watching to see this. If you have your phones, take your phones out. Take a snapshot of the screen. Okay, I want you to see the maps and the books. These are books that came out when we were colonized. These are books that came out when we were enslaved, when the white man would forbid us to read. This is the books that they have, records with our records in it. Okay, this is the first one. This is called the Nautical Magazine and Naval Chronicle. From what? 1870. Is that it? That's an 18, right? 1870, a journal of papers. What is nautical? Nautical is referring to ships. So this is what the Navy used and so forth. The seamen used to navigate. Let's go inside the book. Let's go inside the book. Can I get the next page? The next page, please. Nope, that's not it. Keep going. All right. So right here, okay, what do you see? You see Angola woman, right? It's hard for me to read. Could you read that? Could you turn around and read that? There we go. Hold on. Wait. Go down. All right, right there. Jews, I just want the main point. Black Jews in Luango. Black Jews in Luango. This is talking about the Congo. You had Jews in Saint Thomas, right? That's an island. Go down. You have Congo, Angola, the Dongo people, African family of Jews. What are we reading? We're reading history books that was kept from our forefathers. Remember, during the 1870s, they would whip our backs if they caught us reading. We're reading history books. Go to the next one. Go to the title before this. I want the title so people don't think we're lying. This was called The Land of the Heart of Livingston, or The Genius of the Bantu. Who are the Bantu? The Bantu is a major ethnic tribe in Africa. Guess what? The Ashanti, the Akan, the Fanti, the Fulani. A lot of them come out of the Bantu tribes. Let's go in the book and see what they know about the Bantu people, please. It is allowed that groups of Israelitish peoples have from time to time journeyed into the Upper Nile country. Let's get the other highlighted part. The contention has been made that the extraneous element of the Bantu was derived from tribes of Israel, which were first carried away to Babylon, as related in the scriptures, and who afterward in whole or in part migrated through Egypt into equatorial Africa, and through mingling with native tribes, that's the Hamitic Nilotic people of Africa. Those are the native tribes that we mingled with, upon whom they imposed much of their religion and customs, gave rise to the people now known as the Bantu. So who are the Ashanti? Israelites. Who are the Bantu? Israelites. Time to wake the hell up. Stop calling yourselves Africans. Stop calling yourselves Ghanaians. That's not in the Bible. Go ahead. Usha fonina what TV so the books be to so book no share the land of the heart of Livingston. Ukoma say Israelites for den
part of Africa abro migrate ba west coast of Africa the amo fra other Hamitic tribes to share Bantu for another Ashanti and Afanti for any according to book no history interest Israel for I had migrated by but due to abro no more research on my fire on head who in pa ban head I'm to tell you and I made and they win pa ban see to book no more TV so prove whether I say yeah before any Israel for na Bible can Asem no history no Bible no so. I got some more for you. Get the next one. Get the next one. The Google translation, please, because we read a name here. Then we read a name, Livingston. This same Livingston was a missionary that was preaching Christianity in what's called Malawi today. And when you go into the history of this man, he was a missionary and he traveled all throughout Africa. And he stumbled upon the truth that we are the Israelites, that we're not Ham and we're not African, that we are the biblical people of God. So during his time was what was called the Arab slave trade. Like he caught the tail end of the Arab slave trade, and he was trying to put an end to what was called he called it the Swahili slave trade. That's the language spoken in Malawi and Zambia. Watch this. Watch this now. Give me the Google translation of the word Malawi, please. This is stuff that the white man don't know that, guess what? Many of you brothers and sisters, you'll never find out because of white man Christianity, Islam, and lies of religion. So what is the Google translation of the country Malawi? Malawi is in East Africa. It's in Africa. What does the word Malawi mean? When you translate it from Swahili to English, what does the Arabs know? Because Swahili is an Arab language mixed with ethnic dialect. The word Malawi means the Levites. Who are the Levites? The tribe of Levi is in the Bible. Right. Moses was a Levite. Aaron was a Levite. Ezekiel was a Levite. These are tribes that you read about in the Bible. The Levites are cities. And one of those cities was in Malawi. So who's in Malawi today that the white man knows is in Malawi? The Levites. The Levites. You are the biblical Israelites that the Bible speaks of. John 8:32. This is the book of John, chapter 8, verse 32. Come on. And ye shall know the truth. You shall know the what? The truth. In order for you to know the truth, that means the lies must be what? Exposed. Somebody has to come to you and tell you the truth. That means you've been learning lies your whole lives. Think about it. How many of you guys know this history? None. How many of you knew that Jesus Christ was a black man? None. Some of you might say, well, I heard my pastor say that before, maybe. But can you find it in the Bible? Did you know that is written in Revelation chapter 1, verse 14? How many of you knew that God is a black man who created man in his own image? How many of you knew that Adam is a black man? Many of you knew that Christ died only for the nation of Israel? Okay. None of you. Okay, so now the Bible says what? Read and it ye again. shall know the truth, and the truth shall make you free. And the truth shall make you free. Go ahead. Nti yeko Google translation yeko hwe edin Malawi mo amuni Malawi kro no East Africa. Say edin Malawi no Swahili kasa o translate Bible from means the Levite and as a Levi ebusuako no Israel ebusuako dumle no ebusuan ba ko me friend the tribe of Levi. Say ebusuan na Moses efim on Ezekiel film. Say ebusuan no the amobesha Africa anti Arab for na the no colonize omo obìnrin na friend Livingston no the person fast slave trade Arab slave trade ending. Into ono hu say edin na den or translate e ba brofu no benya edin the Levite because Levi for na den our Africa I say ebi abeshe Ghana I say. Okay. Your time is up. Wrap up, and so that we meet next week. Actually, it's very interesting. If we leave we can consume our time. I know. I could go on for hours. Buy more so that we can talk more next time. Understand? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Wrap up so that absolutely we meet next week. Absolutely. So there's a saying, I'm trying to get used to the language, the tree language. Sounds like a beautiful language. You said? Hopefully I could learn it. So, tree. Yeah, tree, right? I said it right? So there's a saying, what is it? Nyame beye. So Nyame beye, yes. Okay. Now watch this. Revelation 13, verse 10. This is why Nyame beye, right here. Revelation 13, verse 10. This is why when I hear Nyame beye, which means what? God is good, right? Huh? God will do it.
God will do it. This is what God is going to do. Revelation 13, 9 to 10. Revelation chapter 13, verse 9. Come on. If any man have an ear, let him hear. If any man have understanding, let him hear. Because we all have ears. I have ears, you have ears. The Bible says any man have understanding. Go ahead. He that leadeth into captivity shall go into captivity. God said whoever led us into slavery is going to go into slavery. Go ahead. He that killeth with the sword must be killed with the sword. This is what Jesus Christ, Yesu Yetutum, this is what he said. Christ said, whoever brought you into slavery, I'm going to bring them into slavery. Whoever killed you with the sword, they're going to be killed with the sword. That's talking about all the other nations. All the other nations. So quotation the trust of Revelation chapter 13, verse 9 and 10. On Jesus Christ, Emma will say, Obi adu Amafo Quasum, Onusuba Quasum, no be ade sikan ekum, Onusubekum, and see when a Casafa Amanamana or Chichia, the Aquan Quasumuni, Omonia Christo Bar, so Benya Mochafa will movie. Okay. Israel United in Christ, United in Christ. And I need one Mushia, no. Next week, Ibisia, what am I say? Yeah, Munchero Muchi Casano, Ate. Ya munchero omba ya cho nchesa ya munsua twi kasa no twi learn how to speak twi learn how to speak twi if you don't have any twi master come I'll teach you. Yes sir. Okay, and we meet next week. Yes, bye sir. bye. Lord's will. Okay. Omo di omo semtiawa omo se Yesu Kristo tuntum omo hwe ma kwasi bruni anyi wiase moso na omo nsa mefa Yesu Kristo a obegi wiase no agenkwa no nsa moso Yesu Kristo yetuntum omo de omo asem omo ka nyina ne se disciples nyina eyetuntum eno ntino said omo ani asi afekere wo mo ho no omo ani abre se omo ko agi tuntum kala no they do carry the color black eno ntino Israel United in Christ omo ena sabre mote wo mo nka no omo free US abrochime muti ombrofo na wambo baby omo free omo ani abre papa Joy Cam Roofing Company Limited odofo ye ko penchansi papa ne fa moye dan so se penchansi papa boye dan so na afe ba ko afe mienu enkonkonwi tatatata enwuye so wa abre nsuo eto a Joy Cam Roofing Company Limited. Order for Alozinkin Chancy no Alozinkino, Papa, Self Lock, IBR, IBT, Erotas and Metal Trashing. No man ya day SSC dying every form Ecosro dear. Joy Cam Roofing Company Limited. Okona catch it na so ya ubenya biato. Mame catch you say you be an man about that so order for and chance in a boarding and mobi kobo and for that one more hat no send to there be a chances are one shay ye nan to krutokro kwa dem enya sem ketwa kra na ye chira kwan ba bia betu enya Joy Cam omo chance papa ni biato ye techi my crime sunwane wa kuma say bogataga kaso tamale ubenyu omo enchance papa ni biato na so odi adi djuma ye frɛ Joy Cam Roofing Company Limited awa homa tufo we so 0540 125 816 0540 125 816 and 0551 009 000 eno ene omo emma yekọ nyekotobi order for Express Group say yekọ abrochi nkosua de na yekọ abrochi enko ye adwuma efrisa Ghana ha adwuma nhye dani ha adwuma ho odin ye pa anote no bibia nya sika kakra to botomu a wo se mekokwasi broni krom anote na Express Group say wodo beko na abrochire wodo kor Canada wodo beko US wodo beko UK ohini krom wodo beko Australia wodo New Zealand wodo beko Germany ne krokra kekaka no wo so wodo beko pa wodo for your study abroad yakọ abrochire ko yadwuma scholarship abroad nyina overseas admission yakọ ne ko yadwuma visa no die no de eyo de ketekete na wunya visa ni wie na se take it na to na befu play no dia Express Group bebo papa orofo ekuo bi na air construction ewa abrochire anase wo kono akwadwojo no wa bra wo live dia Express Group na Express Group say ye kosua dia wo abrochire ni degree ahodo pa dia yemfa emedam wo mo ombepe suku kama na wakwa akobo degree no na nyoma akonkai eno ene ye betu se wosua nwoma na wedie wosua ma utiri ehye wo mo so omodo beko na exams ahodo pinu a ena wo mo ede wo bekwa mo akwakwakwotro wodofo se uko bakuma se omo ewo ha uko nkran tema isregon omutua takrade sunya ne tamale bibiani
express group say ubehu wo mo ho na say ya kwantu sempa de ya konye koya dwuma de express group omu ni agro kra danka ba complex ya konye kotu yade ase odofo ma me ne wan say yade nipa benya wo so na yade danka se brei na yade no wa ko a wontimi enkono na obetu ase na wode amawo na enupa papa na danka oditu yade ase o eno ti wodofo kira danka be ya dwuma ya ko ho anopa na omafo eba no wa kontem a o mantem ye ko danka ba complex opachi number 2 one city life hybrid school no and the bo ho wodofo enjoy yade stroke yade ban ne bodin a ko danka wontumi ntu ase ma enem san yade kura de wotenete eno ti emfidie ahodo pinu na danka wona kache na afidie ba ko bi kura de ugina mu ano na yade no agini ho na wotu yade na se na odi amawo danka ba complex wose men kanche osa dank ose ahotofie yenko ne koje ahoto wate na ama mene wa se eye yade 0266593330 0266593330 and 050244 017556 0244017556 ahutofie tank and your friends ye konye kotu ye yadiase your destination travel services odofo ye konye kwanya kontu sempa dia na your destination travel services hwe once Ghana obia na adwon so wontra omo ye omadwon so omontra ha efrisa akatu asem nye enwanam no e de be ma kwa incentives no kwabrane atena so nurse for na ekono bia so ntena ha na mo afa Ghana no your destination travel services say why you ready so be konkon ade a obeboa wo amo afiri omam afiri say ahuhuro wa ha awokere wa wo mo so mo nyina so mo be ko na mo so mo say yes ye be ko bi eno ti your destination travel service e wa so ko mampon oni aso ko mampon rura bank no e di hwe animu ye koni enkotu kwan wate odofo mo obi nkoju sikani e your destination travel services wano ende betumi edwako broni krum biada wodo beko na Canada no hot cake Canada no hot cake papa wodofo bronya ba ye ko take yakofanyo maba ye ko Dubai akofanyo maba your destination travel services school for akwadwojo mo ho ye wanya sika obabi wo ho opese okosra na ba your destination travel services asokoma poni asokoma porura bank no ene di enhwani mu ye frɛ wo mo e wa homa trufo we so 0245025729888084 0257298084 and 0206 748 767 0206 748 767 your destination travel services ono na airflow odofo ye kwa home aba ye kwa home na ye kwa home de mizo drink na 5G meza ena sabre ye pe na dia for ye minim na mizo ene 5G meza ba ye no mataka chiro pi say shipu awode bible ene snap ba ye no sa shipu kuru yawu ona di mizu ene 5G meza abadwa so wodofo 5G meza no eboa mo chi bremo wo kase no emututu nyina no akọ efrise wa trans ya che too much emma no mkodwum no ye nnuamba no ye wo mo bre wo dwa so dodo 5G meza galamsefo agi atum azifo agi atum wo mo ye dwumaden 5G meza na mekanfo na me de ama wo mo wodofo say ye mizu ene 5G meza padia aponto abedinto en ejijo no yemfa bi enko na ebeboa ye ama ya hoho no penche na bi ma wo mo no mo fa mo mizo no so na ni akokọ na bi ebekọ eno sa no mo ye no manager Daniel wo 21st ken negahwa overseas sa na Bican supermarket abawa sister sewa wo anomanji taxi station wa odofo mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa na Sachi Enterprise afọ binchi woni VIP car park no di hwe ni mu 0246270221 0246270221 kwaku ochiri company limited fifi mantemu kufodua yenkwa kwaku ochiri ho 0243329414 KF Kinju Enterprise wonrom hotel ya so ame ha opamangwa brusanim ho na KF Kinju Enterprise ho yenkwa wo mizo ni bi ho yenkwa 5G miza ho yefra KF Kinju Enterprise opamangwa brusanim 0263 185 869 0263 yako tomizo ni bi na asisi sem no de ekoso wo Ghana ha ano dene panipa sesia no opese de ene yema ho
media na ni ho a dam hu se media ni ho sese no kure na pese dead efiri se ogitum so o masisiw media minim se o masisiw nya sa na o no kan no okay chief producer eye ho adwuma na sabre kuya amoa ene ya boama yenye libia boga ya boama ya wedi akwanhia akwanhia na so mo be ba ha no he ya na mudi ne yedi sise o ewurade nyagopo akuya amoa no wonne oba wuwu mu no wonne oba wuwu mu no na chief executive producer atwetwe nkomo kakra yenhwe na yafre wo mo apusu ahoma no a wo mo emfa ntino ya ha no ye adwuma te se bruni nkrofo so so tuntum ayi kokko so nye so ene obendai ya asemu Smensa ba clinic ya de ko hwehwe no na yenko Smensa ba clinic emra enam san ya de bie kotu asie wo Smensa ba clinic odofo diabetes na hypertension na ye prostate no jonso awo chem dodo enwonso nwushu so trousers no enwonso nwum be ma de asa wo jonso etosen nanso so no said the prostate na sia kese no in 3D madedi awo tu asie anemia mojawe no ye fe won sa no ye fe woni ase mojani ho no na de koda Smensa ba clinic a obeboa na arthritis na candidiasis na wo tu ase typhoid no eyefi ye osa yemkuri so babia ti ye ko Smensa ba clinic a obetu ase na wode aman wonofo Smensa ba clinic wo mfidie pa eno ti ye kwa ye adwonso wode famfidiem ye twimoja no fidie no de FM na ni kasema wom se Smensa ba clinic akwan ya befa so obedidie no wo be kirewo ene wafu ai twotwe a esu betumi ate eno na wo se aduane wo mo be kirewo no udidi time to time so a edu ba bia ema yade enhyeda emmo na se wo pese wo ne wo yire akudie no ekoso a Smensa Vital Herbal Mixture agan odonso no yenkoni enkotobi ewo Smensa ba clinic beboa ama wade no akoso sa agan no oba nom bema nom eno tie yenkoni enkotobi ebeboa yi papa asokoma poni asokoma porua bank no ena edi enhwani mu 0240 616061 0240616061 Smensa ba clinic clinic awo ba ye no wabaji him ewo asantemem a omanfo no ankasa efre chichiri ene pincheye ene ko Smensa ba clinic na wokoje ayarehwe yehwe enkomotwetwe a ekoso de wodi ade no ena sabre yene no chief producer no etwetwe nkomo no yenkoni nkotie no asem no ba yo for bi a wo free me ana ni wo mu ko dili agana abusia no enni enti abusia no kwa no ema yo kwa na wo no pressure ema she kuku no ko ton no den chatie ema mu ko feso no kwa no kasana sati bi wo feso abusia ne ha wo mu so beton asem wo ja Sompa FM. Which can I'm expected yake. Eto ni ujiro. Me too. Na oduma. Na before say wo mu kura be to kuku. Anwe bi wo asase no so. Na gawo ni bi ne ba say wo contractor wo tu ania. Ana wo call me wo fa no wo ko hu mu wo fa na mu wo fa no so ni wo tu ania. Ana wo fa me ji skafiro. Ani ani danche na kuku so danche ana wutu ani wiye no wanya gawo ni sika no ana ye se jane tie dia le wanya ba ku abodula omumra mi so mo ba ya e ko na nanu mu no so su bi da ho yi tu ho ani ani eyeyi jane tie dia no atake ni se jane tie dia ni gawo mpe obi ama kuku fu no ye tie Sompa ana gawo ko obi bare ana di kuku fu no ama no kuku fu ko ma no de man se kuku fa but baby a you have to be a yi ka tu ba ni anu a ni ti ko fa so ba ya ma ye to kuku anu ho asem ne kwa ye ko to kwa ma fo pe ni bu ani ani ne kwa ma fo pe ni fo ahia anu mo hia ana omo de ye atu ye se kuku de ye
yɛmfa na aberante no adeɛ ma no na saa baabi a yɛtu anea no ansa ne yɛbɛtɔn kokoo yɛmfi yɛmfa yɛ adeɛ na asɛm saa ne teɛ nti mpanimfoɔ no aka asɛm no ama yɛkora yɛ ɛnsa a ɛwɔ so yɛkutuu no yɛnyanya ɛsa bampa kokoo na mepatwɛ mogye tom sɛ kokoo no aberante sɛ bi ɔtɔ firi mu ɔfa no hɔ saa ɛbɛtɔ yɛn sɛ ɔtɔ kokoofu no na wɔfa tɔn de ma Sompa FM ɛna afuo no ɔtɔn yɛ no so no mahwehwɛ mu ahu baabi ana ɛhyeɛ ne dam sɛ ɛhyeɛ no deɛ ɛna ɛbaa sɛ ɔmu tu anoa no a ɔmu sika no anso no nti no ɛna ma yɛkɔtɔn kokoo no nti yɛtɔn kokoo no yɛtɔn kokoo ɛfa kokoo no ano a baabi a yɛtu anoa no deɛ hwii ni hɔ nti ɔmu aka ho asɛm na kokoo no na yɛtɔn maa no nkrataa mo wɔfa no yɛ no nkrataa no mo wɔ photocopy wɔfa no wuyɛ afe no afe aba afe no yɛkɔ kan na ɛwɛ no yɛakɔyɛ ne nneɛma mu aberanteɛ no nkrataa a ɛkita no na ɔde akyerɛ mo ae mogye tum anaa monyi ntu yɛgye tum a yɛakɔka ho asɛm yɛgye tum sɛ sɛ medeɛ wɔm sɛ ka ɔno koraa no wɔyɛ ade abufu sam akyerɛ yɛ ama ɛkɛ yɛade kokɔ na amu koraa no kɛyɛdi apiri ne sɛm ana mpanimfoɔ no ne yɛka ne ɔmo ne yɛka kyerɛ no ɔmo ne yɛka ne sɛ saa ne sɛ deɛ a yɛmfa kokoo no ɛma no na baabi a yɛbɛtu yɛne a na yɛpɛ hɔ afa no yɛmfa yɛ adeɛ ne yɛka yɛn no atom anka mo wu fa de kokoofuo no afiri ne nsɛm ama ne sika ahye hɔ ama ne sika ahye sɛn abusua gyapadeɛ ɛna baako fa ho akɔtɔn abusua gyapadeɛ na baako fa ho akɔtɔn maame na ɔmo so wɔka ho no a mmienu na ɔmo awuo no maame na ɔmo so wɔka ho no yɛ a yɛkɔhyia ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔmo kɔyɛ pipa no wɔfa no hɔ no ɔde ka sɛ ɔmfa ho na maame no ma ne nsan na ɔmaame no ansan ɛso na ɔmo pipa no baeɛ no yɛ maame na yɛfae wɔ maame no dim maame no zuzuzuzu na ɔde saeɛ okay busuapani ɛne ɛne no kɔtwetwe nkɔmmɔ no yɛnkɔ computer so dwedi mmra na badwafoɔ nso mmerɛm wayo FM hello dog oh wayo wagyina so akyɛ dog when quite one get to I can say maybe and wayo si pa de ye ntwa movie wa ha o nti omo kan nyame so o munyae de wayo si kyerɛ no go ye ntwa movie wa ha dog when challenge na course na at the posse ogbogbo because omo be ya rap to nyom no hu say omo nkase hey wo say wa mu na be ya na say wife me ba cho me wife no be fana mami dog hello madam dog yes madam right almost all mami fans but nye no na ye marking scream no kra wa ha eno de enka ho na wo se wo beto 5G enwom ama ya na so be na rap me ba cho me tini oh is there so enwom no ya tuni na ama na so aka na rap o ja mo ma fa na capella we ku an fem mansa ene ye tie o 5G. Drink say no wo se wo be rap na ansa na no wo beto enwom na me boa ene my acapella name Missionary boss, very me. Missionary boss, very me. Sana puamu, bana Aku to the hour, Yanene Batnada, Missionary boy, Oriba. Na the auto no cry no de ha me te say o sa no ribe no de wa chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost ana say assemblies we're standing together. Okay. Why are there pa na eno no yemfa
enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kwara ma fa foforo bet nze wa yosi mintimi ya na yeresa enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa rap mpacho mesrew wo ye oba ntimi ma hip hop low yikura low bpm na afei wo de ayama badaroma etietio yetio yeah rap man yo mizo yeah mizo yeah mizo ba ya sense okay mizo ba ya sense okay banana to fruit to be yawo just me unindi ya energy ni uba fano pa mizo yes me ba cho yenwie yo ti sire ndie enye full stop wadaroma yeah rap my yonko last one okay yo mizo yes sugar free so yes sugar free Sompa FM apple banana room fruit to be room yes sugar free ono ubenya huwade ubenya energy yes sugar free diabetes akuti nini jamredia yes sugar free utu nini Bamizo game na ono ma ubenya huwade veda huwase etiefo wayosi yire de yetene nka no in fact wayosi yire ntino yentimi nka se ye ma na nya sa paade a gozu go betu esika anti wo de mama no nsi ai ene yese no o de no ma wukuna ba be fa ana se wani hu asem ti wa ba be fa wa de eba cho umizo wa Hawaii ya da se pa se ozo so wa ye nwuma ma friend say okay dia da ye koso ya ne pitiri wato asase no e wa hinkuru kwa ma haye afra busuo bi ho emu akrachefo abesan krata no omkrofo etu anananom se edo abusua ne se da e asem foforo omna samwa fosu ya semo sasem kase nyankopo mefa na sase nko na no ma ha dwen anu ya se keke bia do kodu abanchia ono koto ya mo moto ma na san kotui se bia na san bayo nshi obesi ase ai ofosu manfa enkomo we on mesre oba ya brazia ne kunu me pa mo che opi masoso mo so ache omo nhwe na omo ameka se omo asa mo asebe ma nto mebo minim de ntia ameka se no mu tie so mo obi nka nkire wo mo me mpese mebo no ma ne dru de ha asem na ye paka enti ni kunu special ni kunu oba ya brazia me de ma to nkra ma ofosu ehwe sa de we yeshwe bibi kakra awon papa yi okotoy wankwanko wia okoto sakrama sapata so nipa ne fo no ana hoho nso etwampo a omani na edai a kire no papa yi ofri baabi na aba edruma bi a momye nhwe enoma bi won se bi a papa yi sebe e bekan se sebe o wonye trap a ofri munti sa na oni frinti bi a obi begya baabi akase bi a wubu ne katwo enhyehyeye ben ana mususu se awo mo manya mo baabi kono omo ne papa yi hyehyeye ana papa yi sebe ne ho ne te no se on de woni sika anti ana wo sika anti ana sebe okoya no konya zo odua koko ana asase no so obefa eduma bia ho ye besre ye twen manipa de bia me kasa ase mo sese nipa tiase a takre no no nyina no se nipa tiase a fasem ne takre no no nyina no so manipa ne wuwie na wo se nipa na wuwie ntu betekia bia eno na de kokro mu ba no kokro mu so no ekwa ye ma awokwa bi so nti ade bia nipa wo ye bia hwedie ewom se abusua de ye nton na eduma bia na nimguase ba yetimi che abusua de eton de ye bibi awokwa bi so
megidi ye se ukọ ye fiafiem ana ye kuro nketewa mu a da bi wo a nsuo ehon no nsuo ehon no ba ye ba na samanfo nyina ba ya na akoya ni guase timufie de aye ni unsa asante aso de anaga na ade wadwane ne ni ba wasam de ye beka ete mufie de aye ni ma mo hwe na mo nsiesie se ko base abusuane ni bi na abusuane wasase bi a abusuane kira asase ayi ajapade ne ton no mo de aye na afiri ho ewo ho uko ba bi ti se dum ni ade wo da bebre wo a nipa bi ahihyi ni bi 50 years ba de ono no ye no 50 years ne ntono ba wo ya manchirima ete na da bebre wo no mo a esiwo but e kwa mankora ya wo mo nga da che mo na ebete so ba ba ma ya no wusu ene na ekase edru ba bi na se na ne bu yafu but wo wabusu apani se wo fa amo na ya saade no nka ta da so se adu te mo ne opani kamera wo se ba bi kura rutie ne kase wo se koko no kura na nkomo page hwe opani obati bi de koko na mamo but ye hwe so opani se bi mpedua se no fiti an ko nya asase so obi be kase no ebi a mo de hye no ana mo nkrofo na mo uko no o mu di abro ba kwa bi so ade bi won so na nya abro di se dan no mawie aye hire ne si wo mo na mutimpa cha dan no mo ma obi eti mfa se ye osika no mo de yesa dan me boa aye mfa so ma mo abusuan yo eti bibi kura ni a munya bochema papa na mo ne ncha senkasa ba kwa ye force de a se bi na kwa ye ni han yo e kwa bi so na ha ye ntu agyan ma bronkam ye de abusuan na eti ase a mo sha asem no henfa asem no kuro be so ahin kuro kwa aman I think say dipa bi bechi me de bia na me kasa asem mo se de bia na sa asem yi me se me ka se ye ka asem ha wa wuti akokan de ka no kokan sa Sompa fo na ye mo no dabi ye ka no kura na acho ye ka asem papa na acho tie ni papa yi samoya madwen se mabusuafo mo ne trase eti o ma wunti mo wuro papa yi ne kawa fa na betia mo hwe ni ye ofosu mo hwe ni ye enoma na ekoso no se papa yi sampa se woni mabusuani yivi badwa kura trase eno ne kasa because se wonim de enche wo mo kono ena mpa so se ye musa se ye de na mo da no ekoye sa mo kasa no bi wo sika bi wo de koye sa yetu hwe ade bi ho a amafo mu si dan eto ajapade egu yi enye bibia nti o da chasam so mo kire o mo a o maton bi de edan etiti o mo sa da tie kromo ye nkrofo bi a o mo dan ba 4 5 edu mra bi a no mamu ye den no wo kire ba ko no aton no de etiti ni ba bi eti sasase bi da ho na se sabin preduasa mu fie ho no ana mabusu fie sei na mo ne papa ko trase na se mo gidi sika de ko bibi wi a etu pa che so nim nyansa chen o na nan mo mawu ko no dabi abi before e pesa me makasa so nipa ntua sa de we ena ye te asie nipa no wonkwam no o ye ade bi ne se wo mpre so a so ye pani se wo ye akora kono ho ofa ade a wo ye de da che de how beba ye nyi ne se na sumdua ba o hwe ma nipa ne wo wie na che hu se wo wie nti woni nipa ne se o ye ho nti woni ne be kamera masa aba ko fo mo jas asema ba enu ti de te fidie so de ye be ka kire aha de nye ye be ka kire to foso abusuane pa asemu ya beto dwai a David kese so aye kan wo mo me no munya yesem na akwa na ye fra no na mi buofu wo ya kura kokko na kan ganyu on to de bo satan na bibi won sema sabe wabusu fe na esu no so na kan so ya be man ka betimasi kanya se wabusu fe asase wo susu se yatama komo obi no sana wo susu no eti se sika ni ubotomu a edumre bia ye nto ye bo e wo kwan bi so ye nyina ye fie mu ni ade ye wo no ma bi wo ho no ma ye ka se fa sika bi ofoso wo ma mu ya wo ko hye mra ye fa amini kapre sata oni kapre ya mfa ba na ko sika ke be fa eti edumre bi wona se wo abusuam na sika ni ubotomu a edumre bi a wo ba wo batu fe busa se ne fie eye de yesa sabrabo nya bonya sanka kokon ka se bo omotoma na akoba bibi sa na no mawuko a ento boase ne sese wunya wonti bibi ase a eni pani mra mpanifo bi wona matase na obi a ade ne abusua sase ewom sa sante abusua sase ye nton ne se dumme bi a enfamo edume bi a de bo ofoso manfansia okay ansa na pokwa bra beba mu no odofo
Tarawa Media Company Limited de bebe bia ye kama de bebe bia ye ba ya na amanfo asomtwe efiri se yankasa no ya fefe mu doso hunu se de babia no amanfo ani je ho orofo Sompa sika promotion na ye de aba na Sompa sika promotion no Senator One Media wasi atwe wo manfo ho no eno na ye fe no Sompa sika na sa Sompa sika no orofo tie ni ye de papa na se morning show no na wani je ho a benye sika wo show no so na nipa etwa no eno ho sika na ye de bema ho na sa Asem Mpe Nipa na wo peso a eno ede be ma sika puduo anwumere no a ye mia computer no so abozo di na yaba ni amma sika no baba je kama ni nyina ene se Sompa sika no aye no ho se Ghana lottery for no ene hweso na 5 cedi na wode betwa sa Sompa sika yi na wadofo ni short code a wode betwa no *256*3# na ubetumi na wode etwa na dodo no a wutwa no na ubenya sika puduo eno ene Sompa sika no odofo se Sompa sika upe bi edi ewa Asem Mpe Nipa dwumadie so a wa bra ye fiti dwumadie no ase no ano na wa fiti ase na wutwa wo 5 cd na ene short code no na wo dale short code no *256*3# na wutwa odofo baby a wo be ye dwuma no doso anu ti Sompa FM Sompa TV Sompa 93.1 sana betumi Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kranza 90.7 Tarawan TV ni nyina ye dia ni nyina ubetumi enya sika ewo ho eye Sompa TV enti dwumadie no awo hwe no eno eho na wo hwe na watwa sa promotion we na wadi sika bafu umpewi na opede hen na dodo no awutwa no eno so betua makwai na watumi adi bebrebe etodofo show no ankasa wo pe no eno so na wo betwa Sompa sika no ewo so national lottery for na omo ehwe sa dwumadi a yebedi eso nyese bia yebechinchim bia ensa ye hwe kwampa ye befa so na anwumere no a wo wanya sika ede atu ubotom eye Sompa sika eye dwumadi wi aye de ebra Sompa sika promotion eno na dwumadi ahodo pino a ye no wo Tarawan Media Company ye de ebra odofo afe no eya baba beso na afe no kwahia enyo bibia ne benya sika atomo na wanya sika ato anwa na impo wanya sika ato tomato na wode aye abomu ama na busuafo efrise wakwaye oba kunafo bema kunafo enwoma mu so ensanye ama me ne wanse eduru ba bia ya na abro ho papa enu ntino wodofo se sadia wanya ama nwua no na wanya ama me Awurade Yesu Kristo eno ene Sompa chede no hwe afrase mo yeyewu afrase mo yemye bomo abaso papa sabre no kra no na ye ncheye ne ekotofofora ya to ye dansuo mu kumase ya na so mu soyemu ema yetumi eboa makunafo ene emema ekunafo ene nkoda nyanka emom didiguo mafuruso esre afi mo Yesu kiremu a yeniso ebadodo asantefo mo boa ye ene omo a omo nya asantefo omo ti asantemem enyina eboa ye odofo yese sadia moye na ya frase no ano sana monye emfama yen mo fantoma ni bi mrawate na emfama makunafo nkata mo adagya so yempem emo enua no munni ensring wo mafuruso na odofo anwa no ebeboa yen sana tomato paste no kade wori beba bia ye beje nenso so no ade a wode beba ebe sentem de emfa bi ema eno ene Sompa chede no odofo se meka che se wona waye wadwene se omoye makunafo ne makunafo ne kodanya ka no 1st November ena ewo se o register se obeba baba jinyoma ni bi eno ene date ya eda sabre na meka cho se nyame ya adom na se bronya no ebeso ne ebecha nyoma na 21st December fa ko register ye no sa bia no so a
ɛna wobɛkɔ akɔgye wakyɛdeɛ Sompa Nkranza wobɛkɔ GCB building nim ɛhɔ ɛna Sompa Nkranza ɛwɔ Sompa Sunyane ɛwɔ 9th market saa ɛna Sompa Kumase ɛwɔ Noom Hotel opposite ɛno nti no woyɛ ɔbaa kunafoɔ woyɛ akɔda gyanka woyɛ bɛmma kunafoɔ a for any chim our hand 1st November nebra betru din kama na yetumi amawa chedie we bi na sanyo ma yakeka anwane ntoma ene money tomato paste no anasa tomatoes no se wo anya no bi ama na yesika famu a wodofo ye wo momola no eye kama momola no eye 0598 559 802 0598 559-802 edi beba Tarawa Media na wasende na yetumi de ama embakunafo na omoso edide egu Oforisuo asiri bronya bere we ene Sompa akyede no na dabrada ena yebepa ho ntoma ewo afidie we so enti brabetwiro din na bre no so a wo so watumi enyamu echefa pokwa bla minfa kakase nko te pa sponsor Lion eno obusofo nyina sponsor me chiamo enche be yimiti ye ka asase semu de nge se semu sumi ko hwe me sase ayegu onti me yimiti wo ti Lion me chiao Oforisuo asemu de me bontiewa because ya try cross kakra me hu se ye ton asase a koko woso ye ton koko eton asase mmom de me nhyeda ntibi dade ba ye tibi to koko enti me hunu se me si enka because people no nhyeda ni so se ya ton asase edi koko na bom aha ntina me hunu se music no na de me di ma adwen efa hono se minim se efri Monday ko ne chief producer ebekwa ko ye nhwemu ni ye na afie hu sa asase na ka ho ana because koko asase die bra ye nton asase nsan ton koko eno anse ye ton koko sada mimi nimu no ewo nkurase a ewo koko because of land ya make ho asemi the same thing e koko na koko ni nyina ewu eti asase na mimi mometoye sebe pese me ye guest house wo say kranase baby ameka Lion hwe so de na koko na wu na koko toto wo ada wo sa na sa koko sem no ene sase sem no chire ma adwe kakra eti minim se mre papa mu no madawroma ye guso a ye nhwemu de be hu na kamesuma nyame hu tiase me komi hu so obi ato asase ato koko abom da eye abusua asase ebi wo ye kurom ebi wo bia kurom na emom koko ne woso no ana besa ke yebusa binya be ma se okoto koko na ne woso no oye hu adwuma ana ono mom ne kodua koko no so onu ne kodua koko de ne asase mo ne toma no ne mo so koko ne koko dua ne sisi so dia ma adwi mu no eye koko ana ye toma na emom bia enti ase ne mom na enkofo so obi wo no otoka black ane nipa ne ton won o kawe engineer kama eso nti kan tase kama ase kwa wurase obetima convince won to hwe ni ya ase na atete kwa wonhwe woni beba so no toka no abako na frame na nkasa no na abu engine so na eso te enti said you must convince bra no ona menti ase koko ni de wato said ye na bra ne kasa ma ne kasa no o se koko ni de abusua no na fa ho toye ba ma dwen no enyan ko se waton me na sase tetrete aye tuso anwia pa de bra mimi ma dwen mi susu se o me ton sase yantam no e de aka koko no ho e de ama blenti sentiase kakra bemu ne ekoye nhwemu a na mesome hu ba bia e betimi aka asemti de mesome adwen kakra betima fa no okay abrotia Oforisuo bema mami Cynthia owo so me runabout
won fa adwumade ni agro ma menchia ne papa ya na mene no edi enhyemu wo ye ne mu ha yenti no mama si ba bia wo bia no ya da asese da ne da wo se won fa Asem Mpe Nipa adwumade no ni agro na pagan so sabre wo London abrochimemo tumfo cameraman ose ohwe yenti na pia ba bia wo bia no yesre nyankopon se onka wo ho na de wo ye ni nyina no enye nkoso no fa medura asomdwem na ofoso bema yesi asem ni adanse a yetwa bi de ya adanse ohwe krata ya wonom de ebeto ye kasafonyi so a yehwe bi ya wonom state de wo mu se ye kokwafuo na wonom eton de ma no o man fa asase na nka ho nanso no baabi a wonom asase na no da no ene enipa ba ko mienu miensa enan eya wonom etimi abo wonom din wa hasenum ke eja mamudu na river dompo ana say dompa ma men kan se dompa o se dompa na eja yaw jomo na se enso hye enso ni nipa miensa entem enti enkoba se asase na nka ho a enko betimi akodi se nipa we se na na se sa enema ye nsuo ni nipa miensa na ye de wonum din abem no daja se ne hia no na ya kire do ba bia wo bo hia na se na sase na no koduru no na ya yenti no the fact say yan state wo mu say asase de kakoko ho no na mom koye measurement no kosusu ye de kan ho mom say wo hie ne wo ni we ne bo hia wo di we ne bo hia no asase ne kakoko ni ho Bible no kan e wo Matthew asempatin so ichemu dumienu no ose nia mo pesa foforo ye ma mo no monye sa afama wonom yesesa wo wi ofo nse to da bia ya na nso ahwe wonsa ade a ye de ye wo anya ode no memfa anya wo yonko enya wadwen se ne nananom a wonom eye sa de no na so mo ton sa asase eni kokofo ni ma papa no wonom ni wo bie mu nte no wo ba ba ye ho kwakwa na nse adane ho ba ba ko a waka no e kwa kwata ebusua echi ama wonom asaje ade na free papa yinsem na sabre ni sika na wonom de to papa de to asase no na nya abetia sika saa sabre no omo wo bia nkomo busu afie na minim se de na ne tebia ne bobre no esitie enka bia enkente se ne se de esitie no eti se bia womo di kanfo ni mom ena ye mfonso ena bia omo kwaton ma no a wonom ntimi fa patapa enchinchim papa yinsa enga se de ode na ade wode benkum na agye ena otimfo otimi wo roka wa fa betiri ebubu sa bede mfa kasakon bi ehihye mu nkaso mo ba beje asem we say ana se sasase no e de free papa nsem ye de bekọ we say court of also be ma wa ba ha say nom ye de bekọ court na ya hwe ye de be ma company lawyer ma na hwem fix ye de yansa kakra ne anim de kakra ne mra yanim e wa adwuma yi ho ne nsasesem ho no so far as say commission of oath wodom stamp telecrat yi so ha say nom now for so be ma bia e wasa de hia anokodu drubia no yasa state wo mu no wontimi ka say yakase kokko afuo no e na ya to ama ne ntrasase e ka ho ne de eno na nka ho da sase no so e da di mu na se no so de twa ka ho no sa enipa miensa ene ensuo na ka ho ma ne ye enan a wone wonom ebo hye no wonom nyina asase ne nyina so hyentam enti aba ne se ne be ka asase no wonom anto afa ma wonom eto da bia yesusu mfa ni han ne enji ade mfa firi wo bi nsam me ka sa bi wo betimi akonipa no fine wo ye wo won wo ba yesesa wo pedom na sa wo pamododo a won kwa wo gina apaso wose wo pe nipa de anyechiri kuro no wo ba kuro mu na be ne kakai wo de niema bi ebe pamo de afiri wa ebedu bre bi abebodwa wo pe dom amoma be bo chi dom no wo be hu na wonye obi ama ne nya sa de ne ma etimi de na le papam no fo so na me susu se na wo se bi o sere papa se bi asase no fine abusia no bi no mo ye no man kan chente no we se de bia ye pese ye kakra nti ne dom ye kakra ne aso ye fa hwe kire na se be ya ne ma betuto ye na aka sa wo de patapa kwa ye na papa na okasa ide se abusia panyo sa hwan yo okasa Ghana ase no no odo so che Ghana mlana
senka kokofo no kwa na enkiya ya Jeffrey nsa na ye anaka sekrata we na wabusuafo no kwoboye no wo ka se ye biala obi asole ya no akwakobo krata no wo de tena ho anase wo de ya na ade eti ye ka kire wonom emla wo Ghana ha se no mutofo so waba hai won kala komantu ne be hwe se de sefata se ye de hye no ye de be hye na niam in front na that time sika na ode toye no enye body sika nya sanso so a ofo so omo se sene na enei said den ko mbeto asase no omo fa de sika nyina ama no na omo nfa omo asase no omo koko so what mase enne koko bag no ye de ko 1000 throws se na ekire enti enei no wonu mo se ekes do duo ne koko na e wo so no wo hwa afedie wotimtie no wonu mo nya nto anya ntua what mase ne asase no said o siton na ye to anka se no beto no ida so mo be jema ma na se wonu be ye ne sanya sa dia ba bia wo se asemi krata we se di mu e hye kenan ba bia wo se di dru no ye de be drama papa obi amfa ono so na animu antwetwe fofo so me da ase okay oh yeah ai kaje Thomas nti papa ntome no do kaza won hwe ngoma bi ese de ntome asa abeno ntome no ni dua na ese pampuro no okay abadwafo akasa mo mayen ka no kranche danfo mayen se danfo agro mo asema meka na nwumire muntie ni yie pa mo mayen ka no kre enche danfo mayen se danfo agro me pese abusuakuo bi ti ase na nwumire se Ghana hanu yo moja ba akupo ani ye red koko sana me pese me kana na nwumire na manfo bi ti ase se Ghana abusuakuo bi ti ase se emoja eye koko enuti ye hwere se saa kwa aman ho no sabia nyado manu susumina so kasa na nwumire se ya santini bi na to asase ya ka betumi de sa anwoma we yedi no ye ka no kura sama kire wo enye se bia ye koye pechep kataso muaso o da bi o meme ya santini na ye nuanom santifo bi eduru baabi no mu hye different tribe na ya wo mu treaty wo mu yie o ka sa branti ye koye santini ka betumi de nwoma nsem we yedi no o ka sa santini bi okura ni sika ena sa abra ho kire no abeto a ka sa nsamfu we 7 producer ka betumi de yedi no amafo bi hwe yie wo fa no satan mo pesika koya busua edan no satan no wanyu obia wo se wanya papa isika ya ebi kura ka modan ka himagu ama mu kurom ho kwama no muduru ho kwa no a ye mu babia mu fure mu ntime fa mu sankyere fie biam na makofiri ho anuti sabre we no me ka kira wo se ekokoba no se papa we no ne krata ekura no wo jaima mo se mo fa na me kwa se mo betumi atena kwa asase so amia hwa se na mo akọ emom eduru babia we agree to disagree watode na mom ekwan am ye ofafo no fa asoton no abrante ye besrew na twa kakra ye na yesu enfanya de ye yentrase wo saa kwa no so ka efe eduru babia besre na nanum binom ekwan mfa so di asem no duru babia nye eduru babia omoto omobo ase na 7 produce omofo mani to from no mo fa de chesese enfanto ya besre pi papa wo Oforisuo hwenu wan na beto asase ye o wodi sika na beto ye o satan na wo hia sika onsa wo giska na wo seresere ene ba se asase no ba kuromu a wo baba be teso mfaso no wo se wani abre pani ko akoma to ye mwate yani abusua ne behia se wo wai kakrama wo mo kra no a na asundue beba yenye ne saa wate ye ne bi betumi aye ye betumi atutokro wa asase ne so omo abusuafo no bia ne obetumi asi asase ne so kawakoma to ye mwate seidu minim de tia mekasa asa anwumere wei eye santini bi ne koto ya komutumi nye saa de no nkyere no etina me peso manfo bi tia ase na anwumere se eye moja ba ko pe ena wo Ghana ha ni ye kokko tiko akoma to yem wate ye be ko ajo wate noki showdown man Canada compre ko Japan ne work no ebe koso eye showdown work ne mrante no ese saa work no ebinsi wa santimam ada
eno any showdown work no akompra ko kan Japan ono ankasa beba ene ese odimu ani orofo saa work no ye nko tra saa o work na ye kono e wa afade wo ho t-shirt no efe no wa show cap na ne wa pa kambu bi na ne wonya track bi fefefe ye ho fefefe enye se bi ekoye hu fi efiri se akompra ko Japan wo be fa wo man no e dia na se be praduasa enye fin ye di komu bra beto t-shirt ni cheni bi e wo Sompa TV Sompa FM ni enko show na wo kono enye fe worofo so ni je ho dia na fa ko awon ntumi ma fra wa homatrufo we so na showdown work no ho nyoma ye t-shirt ni che no omofa bi enhia o 0278 369 494 0278 369 494 showdown work no ho nyoma ena sabre oba Sompa FM Sompa TV ha ubenya bi ato mpo emano ena mede atu edwa no 0551 0551 0548 0548 hello yeah ya Joso kwa Joe space Pacho na msao obo mebeni mama de do nearby Michel me o mono Michel me name Michel dan na asase ntisa daka bra ana obi a wako sembia hu esemse de no kasa obehu ne kasa hwe ye nearby na o dem no oni musem no o ka semo semo age se de tie ana wo so o ka yi oni musem unu se me wonde o se ekako ke ala se ti bido kokko aka ye ma ha o yes me do ba yire e se do ba yire ahudo no o ma sa chonwu se kuma se ba yire e ti bido kokko na ye nya ka ye ma obi ye mo asasi ha o ye ti ekro ma ye ti ye confirm ye mo nyina mo twidi ba ha no e ti ya ka ye ma ha o me ye ba se mo ya tu ko meta ba ye nyimi meta me da sei okay hello yi Osei Efebeniko one man show your time all has studied na original Nigeria ni the contractor papa masasu kuki and do me so ana you asro chiao na papa ma heso na ko do sabe do so chiao oba o je kan ye ja se go bi ni obi chire se be producer papa non kana kuma ntu oba eto bi am nti te bi ase o se o be si be ya an fo be si ja to agu se ko papa futu ko pe e no ko to ya e ti be de to fe bu se bi ho aya babu se na ho e ti ja na no be se ya to ko na ma ya nta sa ase anka ho a se bi over ya o mo kan sei se wo ko na tu fi so na se bi o ko mata do bi no wa ti so na e bi ateneka e di mi o fa ni ge be ti ya ye se mo se mo de nzam na tuwo na se bi bread ya yam ko ni mo ko bi ya be se to be ko di bi ba mo e be na bi sha no o ma ya sha ko di o ti ni a kon to na mo fa pa si kai na ma na mo ho to o ma no ko e do di ka to ko bi ska no o ska ni di bi fu a ka so mo fo ni so fa mo ba ba na se bi ku ya na ya be da si ti no okay hello odin baby afrefre ofo ke ni ka se free ya se angetia no okay yentio ofo metia omuna samwa ene osofo ofo na meti asem no asase na ni kuku no mesre pa se munya botere na munhihye mu yi isanse omudi kan eton asase no ma obi tu anwea ena anwea no tu no mu no nipa ne hu se bisika no entimi anwea na aka no otu a enyi ena busia no koton koku na aka bi kotua an yotu anwea na ka na tese sa ba bi motu anwea ne de busia ne tua nipa ne ka ma na ba ye busia ne dia Ejino ehie na omoto no na nipa na omudi eton krata no moboy ne se ne omuti to hye no e ho na mistake wo enti misre mo senka mo be hwemu ye e bia
sɛnea na sɔfoɔ ka no ɛbɛtumi akɔba sɛ saa sa baabi ɔmɔtu anea na ɛma no aka no deɛ ɛbɛyɛ abusua no deɛ medam ase ɔmode ntɔmmɛ asisi asase no ɔmotɔn no so nyinaa ɔmode ntɔmmɛ asisi baabi ɔmotɔn no nyinaa including baabi etu anwea no ɛne koko afuo no nyinaa a papa yi ɔba ha wɔnya akɔda yɛde na fa no ansa na ɔtuaka saa na adeɛ no akɔyɛ hello udin baabi a frefre yo Oforisuo bana medidi Oso Aboagye the Kasafo Western Region General Engineer for Tony Financial okay yentio yo whether ma say any adwuma pa no boss whether ma say for chance so we na one ba ta nsem do ba na ha to to ni o sha the course no it means to adapt to no man one kind of no adapt to that the other way okay hello me pacho send a dream ka se fi kuku me kan afi yeti Mpe Nipa me pacho papa wa kosa na tiaka watuaka ma ye pepa ama no ana mo so mo odire asase no oye ne na me de akire di na me asase na ma wo na emom no wa be sisi bi nkonko san kwa bi wa be sisi bi ya onko no nye asase no kra mo ni ka wo de bi na ke na na santefu di le ni brad ne sa Yenina yeti Sompa. Okay. Hello. Oforisuo me. Yey. Papa na bibia boko die. Sompa ni akatu apantiu. Ye do ba de na zago pokwa bra. Omna samwa abroatia. Obia hoye. Omo den te se bowure saboba. Ye do ba de na papa de se ba ko pani SK Bolas. Ya mene. Tia na me de me kasa efe. Ko pe na me de me butuo. Papa ka me ka chi freze. Omuni mu pa. Emna no omo gisika no. Emna omo nua no gisika no. Omo ni ntia. Na ze ne ne gisika no wa mabusa abusa ba kwa amane. Ye sada. We die omo de nua na butuo. Ana zum no ba ye bo ne yem. De bia no credit no. Won fanto. Ye nua be ma na ho presence sika pe we no. Enwo dio. So be 1 million and 2 million and 3 million. Ye ho die papa. Ye se usa fo no. Ento ba pepe yo. Ye nua be ma no. Enwo to sika pe we no. Epe eya. We SK Bolas. Hello, good evening. My dear so papa, baby afrefre wudi. Osu be ma woni abema anaconda ni o me frefre tapabutu ase. Okay. Osu abrante bia ye fe na Sakibu adodo na fe na California o tapabutu ase ha. Na Sompa TV ni mu program no de bia woda ho. Ndi abrante ni ere te menka me chia won. Osu akwan a musia ye person mo fa so chinchin papa yinsa agi na sa te fe no nkemo no. Sebio enya papa eno na oka ye se sa na tie dia e dia nka papa chaka krama ye ni ndi so dan se mo baka se mo yuzu ajen kasi ajen na se na so na da papa ye ka no no tutoko tito bi kwa ta se so no de ka ta no krama mo ntumi nsi so honi asem mo ka na yiye mo na nyame nya adwuma honi asem no hello Oforisuo ma je so ba pa ka se pizza ko oba ya ma me yeti ba se mi na leche aso no you can see ya afeche ni say it is a feeling ti attention okoto efie no a enka asase no enka ne dia okoto ti aya yato yeti asase so a asase no enye ne dia koko ne ye koko a okoto no wakete e koko a woto ni waye mu adwuma eti yetimi kete wa ponse to no emem ama ni nua na ama ni mo ma asase nka ho eti omu chinchin ni nta eti mo nka bi na papa no wo atmo ya bye oho asem eya honi asem ani edi ofre no nyina ebesie abrotia Oforisuo be maye na Facebook fo ni nyina se de omodi aba nyina ye
na for so be ma entome no em say na mo kase na ye to asase ne ma no krata na ye kokoo ayi no na entome nyam say ye abreso ba na omuni ho ko mu nkeka sansem no enti ntome ne ye de ye ema ne tohye te ba biesie bia no e fa asase ne ho twahye ne nyina ne ye ne de atete na na omunim nyansa na omunim de enti secretary ni wakura na ntome na de sa ase ebetu ai enti wo mo hye no so fama ye secretary no ntina kokoo no ya state wo so ntina mo ye na of also be ma Asem Mpe Nipa dwumadie ye se da mo nyina mo ase ye tiefo ne yahwefo mo ni ho aye ni ho no nti no e bia wo a wo hwe ye wo a wo tie ye wankasa na so ho nipa bi otete wo hahai e te se kwase ebo ya di bu abrantie e bi ato na wade sem honhom sem ya die mu anasa brabo mu enema bia de ma ubia ne yese fabra ne enyi wa wa atu ye mpa no pesi bremfa ma ye ma ne 0546 8832 87 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0552 0955 93 0552 0955 93 odo so mi muju medie no eba ye sorry say answer na no ye for happy birthday we every sister kwasia sewa ya wo no e wo new so me presby asori dan no nchen wa wo se akwa ma ne bado for rainy sewa edu say enai wa woda o ma me se odo papa pa nyankopon kwaso ehra onye wo adom onyansa nim de ni hunumu a esi ase nyini ebe ye panyipa na ahomra emfaso te se abe nyankopon kwaso ama onyi cha hoden ene apomuden wom happy birthday to you sewa edu so ma me se odo papa pa yo so fire sorry na odo so mi mu abedwafo no etimi emesom emfamaye. Okay, yafa happy birthday emfa enkoma ofako bantuma eyemi wofa nimpon pa owo bantuma sa na akua opon afriyi ono so eyemi classmate o Monica's DSS nyame emfa infinibi enka wo na omo nyinkire ahoden enso ewom yeso de no odo somimu edwumadie na sabre yede eba Oforisuo Aboagye me na pamfo yakramo yeko long time.